mpho e botshelo, mpho e hapegileng, mpho e gaisang dimpho tsotlhe. Re go lebogela tlhabo ya letsatsi gore bo re tlametse go fitlha mo nakong eno. Mo nakong eno morena Modimo re fano bana ba gago ba phuthaganetse fano go tla go abelana megopolo e farologaneng e molemo. Mme re go kopa gore a ko o tsamaise bokopano jo, wena yo leng lesedi, wena o leng boammaaruri, wena yo leng kagiso le kutlwano. Re fano re eteletse pele ke wena. Re kopa gore simolodi sa bokopano bo ka Kriste morena wa rona. Amen. Nteke entere me ha ba tsi filo le tswe mebedi batsadi. Filo le tswe me go gore ya roganele lona le fokola Modimo. Mele fokola Modimo ke le tso ra le fitlhela mo lokolo la Modimo mo bedding mo Pasalema wa bo 133. Lare go monate jang mebile go monate jang ga bana ba motho ba agile mmogo ka bongwe fela ja pele, ka bongwe fela ba ya pele. Ke lefoko le le monate, ke lefoko le le molemo, ke lefoko le le re lebanyeng ga re le fa yana ka gore la re bana ba motho ga ba agile mmogo. Go monate gore e be re le bana ba motho, re le baagisane, re le batho ba Modimo, re le setšhaba sa Taung, re na le mogopolo o le mo fela ka bongwe fela ja pele. Modimo o itumelela sona seo. Jaanong ke re lefoko la Modimo ke le a le age mo go rona, mme le nne le ruri mo go rona. Lefoko la Modimo la re bana ba motho di bua ka motho, ga di bue ka pharologanyo epe. Lefoko la Modimo ga le bue ka pharologanyo ya semorafe kana ya mmala kana ya kapari kana ya litso, ya re bana ba motho. Jaanong betso ke na mafoko a mantsi kere ekete bokopano jo bo kare kopanya gore re nne bana ba motho, re se ka ra le bana ka tsela ya gore yo ga se ngwana wa ga mme, yo ga se wa lesika la me, yo ga se moagisani wa me, yo ga se wa letso la me. Ya re bana ba motho go nna molemo. Motsamaisa tiro ke ne ke re ke bue go le kalo ya le ke le bokamoruti ka tsela ntseng yalo ke ne ke re ke lemoge boleng teng ba ga kgosi re kgosi Botlhole ka dumedisa ka pula ba ga Maleng le borara bo a nang le bone bathusi ba gagwe re magasola le Rasebetso. Ke lemoge le Honorable Pilane le Honorable Nawa pula le lona morafe ka le lemoga bo mme le borre ke le go hela thata la go ne re paletse go tshwara nako. No ke hape le ga lona ke bua go motho mo ke tswa teng ka le boga botsadi a re ne le dipula ka tsela ntseng yalo ke tla kopa re Nawa gore ke tla kopa re Nawa gore itsisi ka se tletseng fang mo tsela go di ka le pele ke dira jalo batho betso ke dimela ke re motsamaisa tiro ke mme go motso mo tetsi bathong jaaka ipoletse ke tla re ke na le ene ke ntse ke le mo tafoleng e ka kwano, mme gone ka mokgwa o hapegileng ke lo itsise gone jalo gore re na le kgosi Botlhole jaaka a kaile ke ene a tlabang a re amogela mo kgopeng ye ya gagwe, mme ga nosi o na le marara
boramanagwe ba teng kgosi Magasola le kgosi Sebetso mme gape gone ha re na le mokhanselara wa rona o tlotlegang ko kgaolong ya Taung West mme ke a Dikipilane mme ka mokgwa ga phegileng gape re na le moruti wa rona wa letsatsi mme le lona batsadi ra la amogela ka tsela yone e ntseng jalo ke tota se ke neng ke tshwanetse gore ke se dire mme pele re thankgolola lenaneo la rona ke tsamaiso gore re hene motsadi wa rona a tle a re amogele mo kgotleng kgosi sebaka ke sa ke a leboga honorable Nawa le motsamaisa tiro le motsadi jo ba ganong te ke dumedise mo mosong ono ka leina le legolo leina la kgosi Jesu amen ke be ke dumedisa gape ka pula ba ga Malete ke lemoge boleng teng gano ba borangwane kgosi Sebetso go tswa ko Mangana Kodu kgosi Magasola go tswa mo Ntsweng ke teng ga re leng teng ga basadi ke teng ga Ntsweng go tle ya lona go tle ya kgosi Masi e mo Ntsweng re ha ke ena re kopileng boroko ga go ena ke lemoge honorable Pilane go tswa ka ko Taung West le honorable Nawa go tswa mo Taung East moruti Segwabe ke go lemoge Mongane le lona lotlhe batsadi ga ke a bona bape gongwe ba khanselara ba pele ba mogologolo gore go na le bomangano mme ga ba le teng le bone ke ba lemoge jalo ke be ke le lemoge batsadi lotlhe ka maemo a lona ke be ke dumedise gape ka pula ba ga Malete pula ko tshimologong hela ke supe jalo gore ke hano jaaka ke supile borangwa le ba le babedi ba bangwe ba bararo ga bayo hangwe ke dumela gore ke gore tsatsi le tshwana le di tshwarego kana dipitlagano di ka tswa di le teng tse di ba tshwereng mme ke ne ke eletsa gore ke bege gore mogolo le kgosi Masie ga yo le ene o mo malatsing a boitapoloso yaanong phuthego e tsena tsena dithulaganyo tse a na le tsone tse di mo ntsheditseng ka ko ntle ga motse ke ra gore lo itse jalo batsadi mme ya megano ke gone go mo emela gore ke la amogele mo kgotleng ye mme ke la amogela jaana jaaka ga motsamaisatiro a sa tswa go bolela le rena ba mafoko a boletseng ke solela rotlhe gore ntse o re tletseng mme ke batla go leboga thata mo go gaphegileng moruti Re Segwabe ka thapelo nna e bua e nna e bala o ne re Psalm 133 thank you ke a leboga mongana ke tsa gore re utlwile mafoko a gagwe sentle gore re kgobokane jaanong gane gompieko letsatsi la ntlha mo kgweding ya Phukwi 2025 re le morafe wa Taung re kgobokantse gano ke Modimo rotlhe ba re kgoneng go tsoga ba re gano re tswitse mo dikobong ka maotlelo botlhoko ga Jehova le tse re robala maabane go sena o itseng gore a tla re gompieko a ba a tsogile mme ke ga re tsogile ka thata ya Modimo mme le one mafoko a re a tletseng gano jaaka ga ne re utlwa moruti a bua ke mafoko a batlang re a ba pele ga Modimo la nkutlwa wa geso re a kopele mo go morena Modimo gore e re yaka re kgobokane gano rona ba re teng se re tla be re se bua kana e le dikakanyo kana e le eng re be re le didiriswa tsa Modimo ka gonne re kgobokane gano ka mogopolo hela o montle ko tshimologong a kere le ga o ntse o diragala ke gone re le kang go ribolola a kere go ribolola kore ke mo go teng official unveiling re le ka go simolodisa mme mogopolo o kgona go simologa o le montle o siana o sena dibelebejane o sena sepe se e seng sone e be re gale rona le nna ke le mo teng se ne simologile sebe sentle sebe se re kgaogane la nkutlwa bageso sebe se re kgaogana sebe se re losa ela ka ne moruti wa ka rapela motlapele a re maswikitswa thubeng ke le phepa se labe se tla le tsa kgamela
ko re kgona go simolla jaana hela ya ka rotlhe re itse gore segologolo thata dilo tse di tshwana le madi di a dilo se bana le bana ba motho to ba ba mo le lebele le lengwe hela di ba losi kampo madi a ba losi jaanong ke sone se ke le utlwang ke re ke eletsa gore re be re kgobokane jaanong hano re kope modimo a tsena gare ga rona re nne di dirisiwa hela re be re tsena mo goreng se modimo a se re laetseng ke sone se re tla se dirang e se megopolo ya rona ke bua jaana ka gore e seng hela mo taung ba gaetso le ha se lotlhela botswang ka ga molao motheo wa lone o ntseng ka teng re ntse hela jaana pele ga le maloba re kile a bo re itse gore kgotla ya gore ke bo ra semammang gompieno ko re tlhakatlhakane la nkutlwa bagetso re tlhakatlhakane re agelane re agisantse hela jaaka lona bana ba rona gone rona ba re haba ba bangwe ba le meraka ko kweneng ga kere bangwe ba le ko kgalagadi bangwe ba agile kae bangwe ba agile kae le rona la gone ga re na le ba re nang le bone ba ba itsereng gore ba ithuntitse go ga bone ba eletsa go nna bana ba ga kgosi mosadi mo ga malete jaanong batho bao kore ga re ba leba a ke re mo kgotleng ke mmu ya lebe ga re ba leba re itse gore ke bo morwarraro hela jaaka le rona re ka eletsa gore ba ga rona ko ba leng teng ba tsewe jalo jaanong ke sone se ke re sepe se re tlabe re se buang gore be re tsentse megopolo e tlhwagetseng re tsentse megopolo mo dinameng re akanyetsa ko godimo re se ka ba re akanyetsa ga gaufi ka gore selo se ebile thata maranyane se borai mogopolo ga re ka sekere o tseye sentle re le batsadi mo taung re be re sa o tseye sentle o tukwa ka bonako go feta le one mollo wa naga o ga sa efangele ya gongwe rileng ko tshimologong megopolo ya rona be re sa akanya go ka nna jalo mme yana go sa tlhogo buiwa tse dintle ka rona mme ko tshimologo e ne e le mogopolo o montle ka jalo ke le kopa jaana mo boemong jwa ga mogolo le kgosimaseng re kopanetse kgang ke ntle ha e siameng sepe se re tlebe re tsena mo go sone re sa akanya a re akanyeng re akanyetsa thata ko pele ka gore taung re agetswe ke batho ba bantsintsi thata segolobogolo ka madirelo a re na le one mo motseng mme go nna bokete gore ga gongwe o kgaoganye gore semammang wena o ka fa semammang o ka kana gongwe go ka pala gore wena semammang o ka fa wena semammang o ka fa mme ka jalo motsamaisa tiro ke se ka nna molele a megela ne e le go lebogela kana ke leboge pele thata ba tsamaisa mogopolo ke lemoga gore honorable Nawa le ba bangwe bo morarragwe ke bana ba simotseng mogopolong wa go ira sego tsa moleng mme re ga re akanya gape re akanya gore rona ba re gano go mo ga se go tlholontšha mo go re kgobokantseng gape kana kgang e re tlile go bua ka yone ga e ntšha e ntse e le teng hela gongwe ka tswane e dirwa ka tsela ya gongwe re le ka go e tokagatsa mme ga e ntšha ga ke tlotla le bagolo sampe re ka ko ofising ka kone ke bara ke re go na le tse re ka di kotabololang mo batsading ba rona bontsi ba rona ga re gola ga bo ausi ke o marema le ba bangwe bagolo ba rona ne ba jaaka ko Aforika bo ko di-mining ko di-kitchening go pege mme ya re tiro e tshwana le yone e re tlong go bua ka yone tiro mongwe wa ga rona a robetse a hularetse kakwa le go nna le thulaganyo hela e re itse e ke dumela gore bangwe le ka isupela gone motho a hularetse kakwa ba ba neng ba dira le ene ko majako kakwa le ba re tswa dinao rona ba re ka kwano a kere ba re tswa dinao ba ira thulaganyo yotlhe gore le mosi wa rona re mmona a tla go goroga mme re sa molatela a kere ra itse ntse jalo e be re sepe sa bana ba se dirile ba se buisantse se se tshwana le sone se re tlong bua ka sone ha e le sa matshediso ba ba romilweng ba emetse ba ba sa kgonang go tla ba ba romilweng ba tla ba se gorosa ko ba tshwanetseng ka jalo ke le ka go isupa le gore dilo tse di ntse rena di ntse di le teng re di bone mme re ha re di tokahatsa re tsamaye re le ba tseeletsa bagolo ba rona ko morago re bone ha ne ba dira gore tiro e tsamaye sentle re be mo go neng go siame re go tseya re se ka ra tloga ra sutlha gotlhe
mme ka mafoko a makhutshwane wa bagaetsho nte ke le amogele mo kgoteng ke re a re buisaneng mme re buisane megopolo a rona re kopetseng go modimo jaaka ke ne ke bua ka mafoko a makhutshwane a motsamaisatiro nte ke leboge le botlhe ka pula ba ga maleng ke a leboga kgosi ka mafoko a mantle hela a ntseng jalo ke a leboga hela thata ke tsaya ke re ithutile go le gontsi mo go sa ntseng a se bua a bua le tse di kileng di a direga bogologolo gore se se tsamaelana se re se dira se tsamaelana se se kileng se direga mo bogologolong ne re lega motho a ka diragalla ke bothata a le ka ko naheletsa gorogile se se tsamaelana le se se dira mo nako ya gompieno nte ke le gakolola gape gompieno botsadi gore re tletseng re tletse gano re phuthaganetse gone go tla go lekodisana ka one matshediso a motso a rona a sa boneng go simologa mme re ise re nne le bone bo kopana so gompieno ke gone re boneng tšhono ya gore re kopane go tla go phutolola se re se tshotseng se bangwe ba ntseng ba bangwe ba eta ba na le gone gore ba senyatsa e tla re motsamanyana ko sehelelesego mo sephutlhame ya ka kgosi a ntse a bua mme maikelo a rona ke gore se se ka sa nna jalo se tswelele se gole go ya pele yaanong re tlo go phutolola one mogopoloo ne ke re ke gakolola ya le gore o mongwe tlo a re gone mme gate re tletse gone go tla go gakololana ka one matshediso a re a dirang mo motseng ka ma-20 pula ka jalo ke tla kopa re Nawa gore a tla a eme a re tlhalosetse ka ga maikelo a maitlamo ke a leboga ke a leboga motsamaisatiro mme basadi ka one mokgwa o gatlhegileng one ole wa go tlotla le go lemoga batsadi nte ke re protocol observed kgosi ra leboga le bo monnao mme sengwe gape se ke neng ke akanya gore gongwe ga re ntse re lemoga nte mo nakong ye re lemoge bomme ba irileng ga mogopolo o simologa ya be nna bone ba re thusang gore ba re amogelele madia mme ebile be nne bone gape ba dirisang nako ya bone le ditsa bone go bona gore madia a goroga ko re neng re sologela gore a goroge teng motsadi wa rona mme Maago Shima ke itse gore a o teng ha ra mo lemoga re tshwanetse gore re mo leboge gore be re tla go goroga ha re gorogileng teng mme amogelang leburu ra go lemoga mma gore o ne o re tshwaretse tiro e ya go phutha madi ka bonokopila la bohelo tlotlo masi ema batsadi ba go bone mma ba bangwe ga ba go itse ne ba romela madi hela ba sa itse gore ba romela go go mang mme yo kene tlotlo masi mme amogela leburukio mashima ga ke mmenefa mme ke tla gore ke motsadi o tla ga a sa goroga ga go molato mme batho beso ka go rialo ke jaaka motsamaisatiro a setse a tlhalositse go tlhalosa maikaelelo le maitlamo a rona ga go golele ka gore ke se rotlhe gape re setseng re se itse ebile gape ke se rotlhe re ntseng re se dira jaanong mahoko a mehela a makhutshwane ke gone gore ke re ruhatse gore e ne ya re mogopolo o sena go nna mo tafoleng mogopolo gantsi o tla ka motho a le mongwe hela mme ga o tla ka motho a le mongwe hela jalo o bo o tlhokana le gore wa tolosiwe o bo o tlhokana le gore o gorosiwe ko bathong mme ka boammaaruri ne ga nna jalo mogopolo wa nna teng ra o anamisa le maranyane e le mogopolo wa gore ba ga Malete a re tshidisaneng re le mo motseng wa Taung mme la ntlha e ne e kete e tla nna gore ka gore jaanong re kgaogane go na le Taung West melelwane ya sepolotiki go na le Taung West go na le Taung East tshwetso ra e kopanna ka bongwe hela ja pele gore ra re morafi wa Taung
ke tshwetso e neng ra e tsaya ka palo e nyenyane e re neng re le yone ra re morafe wa Taung go tla go goroga maabane mme ke dumela ke re phuthego e ya gampieko le yone e tla konetelela gore a re ntse ra rialo kgotsa ra reng go tla tswa mo go rona ka gore rona ka nako eo ga re simolola re ne ra re morafe wa Taung mme ebile gape ne ra tsaya tshwetso gore tlhogo ya motho mongwe le mongwe o mo Taung tlhogo ya motho e seng lelapa re mmogo a kere e seng lelapa tlhogo ya motho mo go rang goreng jaaka kwa game ke le lelapa la batho ba le 4 ke nna ke mmago Leduo ke Theo rotlhe ha mongwe le mongwe wa rona maitlamo a rona a ne a re ka ntsha 20 pula re mmogo ga kere e ne ntse jalo go tla go goroga maabane jaanong phuthego ye e tla seka go lofa ga go na le moakang o mongwe o tla tswa o tla reediwa mme go tla go goroga ga jaana ka nako yeo ne ra dumalelana gore 20 pula tlhogo ya motho mongwe le mongwe re ne ra dumalelana gape gore selo se re se dirang re se simololang se ke matshediso ga se seswaete ga se motshelo ke matshediso ne ra tlhalosa gore maikaelelo a rona ke go tlisa lorato ke go tlisa kgomotso ke go tlisa popagano ke se neng ra se tseela tshwetso ka go dira jalo re be re dumalana gore go raya gore ga o ntshitse ko go ranawa e be e le gore kwa ga Ramatebele ga o kgone go ntsha ga go nke go nne molato ka gore go tla bo go raya goreng re e dumela gore pata ga ya letla ka nako eo mme gone lefoko la kgothatso re nna re le ntsha kgapetsa gore ba gaetsho moroto wa o yesi ga o yele ke sone se neng ra bona ne ra kgona go simolola ka bo 1700 kana ke la ya ntlha ne le 1.7 re simolotse gone ho 1.7 mme ka nako a ga re simolola pitso e ya modimo go robadiwa ga bakaolengwe ga rona go ne go re ha dikgwedi fo gare mme ya re mariga ga a simolola ra be re pitagangwa ke dipitso tse neng di patagana mme bo go raya goreng e rile gape le di patagana madi a mantsi a ne re kgonne go a ntsha e ne e le 9 point something ga ke akaretsa ke kare re ne re gorogile ko go 10,000 pula mme jaanong e rile ga go robadiwa ga rona go simolola go re pitaganya re nna le dintsho tse 2 tse 3 ka nako e le nngwe hela jaanong re bona batsadi ba kgona go gomodiwa ka madi a tshwarang 3,000 4,000 go tsena ga go 5,000 seo se raya gore 10,000 teole ra mo kgaoganya gabedi gararo ke sone se o bonang jaanong batho go hella madi a nna ka seelo se se kalo mme ha re lebella dipalo tsa rona mo maranyaneng ba re kgonneng go tsena re palo e hetang 600 mo go rang goreng 600 eo ha nne le gore rotlhe re dira gore re ntshe ma 20 pula ne re ka kgona go bona 12,000 pula mme e le ka go ntsha 20 pula hela pasalema e ntshitsweng ke morbile ke letse ke e husitse maabane o thusitse moruti ke kwadile gampieno nna ke ne ke rile 144 133 ha madi a begwa wa bo o itse le wena gore o mo teng mme o ka ikakanya gore ha o ne o tsamaya ka 20 pula hela o tla go ranawa 20 pula gore ke a tshedisa
ha o le nosi hela re tla mo amogela ha ke ra gana mme boleng jwa teng 20 pula ha re ke se la ha ile pante ya mashi hela se tlele 20 pula gampiro mme boammaruri ke gore ma 20 pula a ga re dirile 3000 4000 5000 re be ra isa kopane boleng jwa teng ha o leba ko morago re setse re dumetse gore kgomo e phatlalatsang ba ga malete ke bone be ba itiretse ke one molemo o re neng ra o dumallana mme ka go rialo ra thankgolla lenaneo mme amogela leburu le mme Tomasi le marona magwe Shima ya be nna bone ba re ntshetsang madi ko go bone ba ithaupile re ne ra nna le phuthego ya ntlha ye neng ra e tshwanna ha makopanong a ditsela ka kwa ga Marete pavement e kgaogana le tsela ye yang ya route 3 phuthego ya rona ya ntlha ene ya nna gone go ga ke tle go boela dintlha tsotlhe ke tsaya ke re o tla tlhalosang ka melawana o tla e bua gore ne ra dumallana re reng mme gone ne ra nna le phuthego yone eo ra simolodisa gore nya mme a lenaneo gone jaana le lebagane le baagi le banni ba Taung ra dumallana jalo ga tswella pele mme gone re tsaya tsia le go lemoga gore re na le bahirisi le bangwe ka rona ke tla dirisa lereo lefe ba ba tswang ko metseng ye sele mme ba ntse ba nna le rona mma ke fe sekai ka o ka se ka ngangongorega ka ke ngwana ke jaanong ga lo tsaya o mphile o nnang ko lapeng o na le 25 years gone hela go 25 years a ntse a le gone gae jaanong potso e ne ya nna gore re dira jang ka batho ba ka gore ene kwa gabo ke ko digawana mmagwe le mogolo we le monna we ba ko digawana ra reng ka bone mme ne ra dumallana gore nyame mo nakong ye nte nne rona hela baagi le banni ba motse wa Taung mme se ne ra se dumallana re se papamatsa ke gore bana ba rona bone ba ba tserweng kana ba tsere ba itlhophela go nna ko kana ba ntse ko ka mabaka a pehela bone re tla ba akaretsa mme le bone molaetsa ra dira gore o goroge ko go bone gore a ine re go na le sello kwano le romela ke sone se re boneng maabane hanka fa se ka ikaene a o shiraka ka ngongorega re bone re na le marona go tlotlo re wa gagwe a robadiwa re be re mmulela buka re be re mo tshedisa mme a nna ko tlokweng ke ka goreng le yene o ne a ntse a na le rona ka gore o na a utlwile molaetsa wa gore le ha le ko tlokweng ga go na le tiro kwano ya mohuta oneo a nne a latlhele ke dingwe tsa dilo tse re neng ra di dumallana jaanong batsadi ke wetsa ka gore maikaelelo a phuthego ya gampieno ke gone gore re ne re kopane re le setlhophanyana jaanong gampieno ko ne ra dira gore motse otlhe o itse mme ebile ra ba ra kopa le bokgosi gore golomo jaanong tota batsadi ba go tsere ka tlhoagalo ebile ko re setseng re gorogile teng go ba tlhatsitse pelo re bone monyenyo re bone khutsagalo e khutla mo malapeng a rona re bone boitumelo mme ebile re bone popagano ya motse wa Taung re be re dumela gore mme ebile jaanong go raya gore phuthego ye a e se ka ya ko makopanong a ditsela a e tle mo kgotleng go dira gore e nne selo se re ka reng se official kana ke sa morafi jaanong ga e ka tlhola e le sa bosemamang a ope o neng a re lenaneo la ga amogelang la ga tlotlo la ga Mmashima ga se le ga Mmashima jaanong ke ga rona rotlhe ke sone se re leng mo kgotleng tsatsi la gampieno mme batho betso jaaka ke ne ke bua re kopanetse gone goreng re lebe ko re tswang teng
re lebe ko re yang teng dikakanyo tse di leng teng tse dintšha ga di le teng re tla di utlwa dikgwetlho tse di ntseng di le teng re tla di utlwa ke hetagela ka gore kgwetlho e nngwe e neng e le teng ke ya gore kana re na le bone batho ba ke neng ke bua ka bone ba bangwe ke ba ba tswang le ko mahatsheng a re bapileng le one mme re ntse le bone ka lebaka mo motseng wa rona jaanong re batla gore re tseye tshwetso ya se nnela ruri go itlheleleng go nna le phuthego e nngwe le mabaka a mangwe a ka dirang gore re hetole thulaganyo eo mme ke dumela ke re go tloga tsatsi la gampieko go a ko pele nna ke le Karabonawa ke bua thata ko maranyaneng kana ke reng kae ke le mokhanselara Kgosi Botlhole a le gapele ga rona e le ene mong a kgotla morutiha e le ene a re rapeletseng mme leburu le bana le bone e le bone ba ntseng ba re tsholela madi kana o pehela ka maemo a gagwe kwa leng teng ga ana thata epe ya go fetola se re tlile go se dumelana mfa gore da gore ga ke re ka Setswana go a teng mme ka Sekgowa gate we have set a precedence ga ke tsora lereo la mokgwa le tla be di siame le tla nthusa mme ke le ka go bua gore re dirile tumalano e leng gore e fetoge ke gore re tlefa gape re ntse jaaka re ntse jaaka e be re tla go hetola tumalano eo ke ra gore batho betso ke ne ke re ke wele jalo a go itsege jalo gore se se tumalanweng tsatsi la gampieko ga se ka ke sa hetoga gope ga se tle go hetolwa ke ope se tla hetoga re le mmogo go neha ka dipalo tsone tse di tshwana le tse re be re buisana bokgosi ba le teng e be ba re reetsa gore re hetola jang se re se hetolang goa ko pele ke ne ke re ke eme go le kalo ka jaaka ke ne ke buile tota thulaganyo e ya maitamoa rotlhe ra itse rotlhe ra e tlhaloganya rotlhe re bone gore e ka re direla bontle e ka re tlisetsa boitumelo e re neela kgomotso ya re bopaganya re le morafe wa Taung mme ka one mafoko a ntseng jalo ke konetelela se neng e le maitamo a rona ga re simolola tsamaiso yone ya go tshedisa a re tshwareng ka thata gore re tlhaloganye gore ga se motshelo ga se seswaete ga re balle ope gore mang o ntshitse mang ga a ntsha e nnile boikarabelo jwa rona gore a re supeng lerato re tshedisaneng mo motseng wa Taung ke a leboga a re neelweng ke pula ke lebogela ke a leboga Ranawa ke ne ke re ise re tsenelele ko gorang re ka botsa kana re bua ka melawana ya maitlamo a ke ga a simolola Ranawa o kile a umaka gore selo ga se simologa kana se tla ka motho a le mongwe hela ga ke sora mme bone o di kgonega bone di sa ko teng o ile tiro ke tla kopa ke bona mmagwe ke tla kopa gore mmagwe bona eme ka dinao le mmone bone o ke buang ka ene ke ene na go na le manno ka gape botsadi ka go na le manno gape ka kwano ka ga botsadi
Motsadi. Ke ne ke sa tswa go emeletsa mme bone mmago bone Diseko o e leng gore mo pusego e re ntetseng gana ke ene na re tswela ka mogopolo wa matsediso mo akanya wa gore re tshedisane re le batho ba motho a taule yaanong ga yo be ke emeletsa mmaga gore le mmone ke ene a na a simologana ka mono o mme bone ne e se ngwana a taule mmagwe o agile mo motseng wa taule a tswa ka one mogopolo ne ke eletsa gore di ka be le mmone ga a yofa ka gore gone mme ga seo se simologa ka motho a le mong hela jaaka rena wa kile a bua jaanong ke ne ke re ga nna le fa ke ene na a ka re bolelela gore o ne a tla ba ke eng gore a tla a tlhame jaana mme ra heletsa re o tla re lemoga sa se dirang jaanong go leba ga rena wa tsere dio ka bontsi a buile ga ke tsora rena wa re ka tsena mo goreng go ka nna le dipotso le tsone dikakgelo kana re tsene mo go yone ya maka gore ga bontsi ba rena ba rena le di-cell phone gora gore bontsi ba rena ba rena le di-cell phone ke banana re tla lebelela mo gone group description ya rona re bule mo difounung re tla lebelela mo go gone re bale yone melao gore re itse yone melao ya tla re sena nna re bua ke gone be re kgona go botsa dipotso gore se ka ra dia sebaka ka gore lenaneo la rona le lebega le tla hela ka kota past 12 le ga re simolotse late jaanong ke tla kopa mme a amogelang gore a eme ka dinao a tla re balela yone melawana eo ke a leboga dumelang botsadi jaaka go setse go builwe mono ona o simolotswa ke mme bone a tshwaragane le mme mosadi o tsile morekinyane so ke bone be ba announce-one mogopolo ona mo maranyaneng so e be go heletsa re ya ga phuthegong ya ntlha teng ko honorable Nawa setseng a buile teng ra go kopanna gone ko mo e leng gore re itile ra ithaopa gore a re nna e be gore a re ke nna motshwara madi e be ke tlatswa ke tlotlo e be mokwaledi wa rona e nna Bonolo Moatlhodi e be gore a re nna le motsadi mme Dibora Phiri le ene ba ba re gakololang a nna a tsamaya le rona hela jalo le mme Agnes Buisanyang le ene e le motshwara madi ba tsamaya le rona ga re isa madi ko botsading so re leboga mme bone Diseko thata go bo ana re tlala ka mogopolo no montle re itse mme gore ke dio tse e leng gore ne di ntse di tswa ko bogologolong ba botsadi ba bitsa mono a teng bo metsiko bogologolo ke nne go ntshiwa le mama teng tipilanyana ao re le ka go thusana so me ono wa grupu yena ne le gore ka ha ne mme bone nna o beile ka teng nna re ba rongwa ne se mono e leng gore ke wa sepolotiki jaaka bangwe nne re ntse ro tsaya gore ke wa sepolotiki so o tlile ka mme bone Diseko a o beile yana gore re le banni ba Taung re kgobotlanela go thusa mo motseng wa rona ga gona le leso o ka thusa ka go kwela ka bonyenyane jwa 20 pula go ya kwa godimo fa dintsho di kopane re ka leka go ntshihatsa madi ao e be a re number 1 go emana nokeng ba ba tlhokagetseng ka go ntsha 20 pula kana go feta go ba thusa ka paakanyetso phitlho number 2 madi a tla isiwa go go ba lelwapa letsatsi pele ga phitlho ka 11 AM go bo go letelwa ba ba tla ntshang ka nako ya phitlho go bo go tswalelwa go tsaya madi number 3 fa go na le seemo sa dintsho maloko a kopiwa go oketsa madi gore a kgaoganngwe ba malapa number 4 fa o le ngwana wa Taung o bo o nyalwa ko ntle ra go tshedisa le monna wa gago le bana mme o kile wa supa gore o na le rona mo monong ka go tsaya karolo ka go ntsha seabe se se beilweng le gone go tsenelela bokopano fa bo bitswa number 5
fa le moagedi wa Taung o ntse o dirisana le rona ka botswapelo mo groupung, batsadi ba gago le batsala le wena ba fitlha fela fa seemo se tlhagile mo Taung ka gore re tlamega go isa madi ko lapeng. Number 6, tirisano e ga e tlhaole ka itsholelo kana ka boitlhoko mme ebile go ntshediwa mosi. Sekai, fa mo lapeng ba tsaya karolo ba le 4, ga re go ntsha madi a batho ba le 4, go ntshiwa selo sa motho yo 1 ka matshidiso ke kgomotso a ntshiwa ka lorato go sego letsogo le le abang le boitlelo botlhoko. Number 7, dikoleke di tla bulelwa go goroga go fitlha letsatsi pele ga phitlho ka nako ya 11 AM, a bo dibuka di tswalwa ka nako ya phitlho e tswa go sa tlhole go amogelwa madi ape. Number 8, grupu e tla se ke nne active ga go sena leso gore ga gona dikakgalo dipe kana ditshwaelo dipe after ga re setse re tswetse grupu. Number 9, ba ba eletsang go koleka morago ga closing date ba ka isa madi ko lapeng la ba ba fifaletseng. Number 10, batsamaisi di-admin ba tla bega loso ga le nnile teng morago ga ba sena go kopana le ba lelwapa. Ga re a tshwanela go bega leso ba lelwapa ba ise ba re begele kana ba ba itemogelang loso ba begele admin kana batlotlegi. Ke tsela gore nna le kalo botsadi le tla tshwaela mo go one re hokotsa ha re hokotsang teng kana ro ke tsa ha re tla bon ro ke tsa teng. Ke a leboga. Botsadi ke tsaya ke re rotlhe re utlwile tsa ntseng a dinangkolaga di ka nna 10. Ga gona le mongwe yaanong ka gore ke nako ya dipotso ke tsaya jalo mo go tsone se le sentseng a di bua ka ka bulela dipotso botsadi. Nna ke tswa ka mogopolo wa gagetso ke dumela gore ga re utlwile bathai ba thulaganyo ba ne ba re go tloga gale go fitlhelela maabane ke bone ne ba tshwere e le mogopolo wa bone le ntshwareleng le ka jeno ba eletsa gore rona re tla go bopa se re sa akanyang gore ka jalo ke le ka go kopa gore ke sa le thibele molomong le gore go nta gore ga o botlhokwa gore botse dipotso gongwe ke gore tswe ka megopolo ga ke nano ga re botsa ka dipotso re batla gore re be re ema go gorongela kana re boela teng ko ba re nyane re tshwere jaana go itlhelela maabane gompe ko re eletsa go simolola a new chapter jaanong a new chapter go raya gore ga re gore re gatelela se ka ga ba ntseng mogopolo wa bone ne ntse ka teng ke gore re re ee ga re bona e se yone re tswa ka emesi ke a leboga motsamaisa teng. Re ka rutlile kgosi botsadi ke a leboga a re tshwaele mo go santseng a se bua ke a leboga kgosi emma ke bidiwa Amogelang Sefudi ba getso ke moagedi wa Taung ke tswa ka kwa ntle ga motse wa Taung ke tla go aga motseng wa Taung. Ke bidiwa Amogelang Sefudi ne re kopile gore go na le ditilo ka kwano botsadi go na le gana go tla ka kwano ka kopa ke ikokobeditse ke a gogoba ditilo di teng ka kwano botsadi re ka tla ka kwano ka gore mantswe a rona ga a lekane ke a leboga. ke bidiwa Amogelang Sefudi botsadi ke moagedi wa Taung ke se ngwana wa mo Taung ke moagedi mo Taung mme part ya number 5 ke a utlwa mme o ka re e rira bontsi ka gore kana motsadi wa me o ko a ke re batsadi ba rona ba ko mme ano ha re tsenya ka kwano Taung re tsenya batsadi le batswalwa le nna ba bantsintsi bale o ka rano re tla be re go nna go ntsi botsadi
ke ne ke akanya gore ya number 5 ya gore ya ka ke le moagedi wa Taung botsadi ba me bo ka ntshediwa matshitso ka gwa nya ne ke re gongwe a enne nna le bongwana ke a enne nna le lapalane ke tsa gore a ka ga ke itse bonolo tsa nta ke tsaya ba le babedi gore se ka tlhataganya ge bere ke tswala 2 minutes mo go nna le gone gore go nna le dikarabo ke tlatsa manthadi mare le tsa botsadi le one ke taya bala number 5 utlwa go boletsa mo go eng emma ba ga se go se go di medicine ke bidwa boitumelo rem ke mme mo Taung ya ne ke utlwa o bua ka yone ya bana ba ba nyetsong ka ko ntle ke ratile tota ga bone ke se ka e bona mo melawaneng nako ya ga bitse go nako e le kopane so ha ona le bana ba nyetswe ko ntle ke batla gore re ba ile gore ha le mo le bana ba ba nyetswe ko ntle mme ba na le keletso ya go direla le rona go nne le number ya gore mme bone ba tshedisa ba le kae a enne hela bone ke gore monna le mosadi le bana ba gago e se ka ga tsena mo matsala go le ba bang bo malomago le bana gore e ka nna ntse jaaka ne mme wa tswa gago gore re wele ka yone dumane gore ha re ba yeng ba etla jaanong re itse gore bone ba ya mahakae matshediso a bone ke a leboga ke tswalle re tsaya ba le babedi kana ke tlatsa fole tlhagantsi nteng re arabe mo go tsepetse setseng ditshwaetso he botsadi ba re ke tswalle nte ke tswa ba boraro memoenda botsadi go setse go dumedisitswe nna ke sa ke re ne ke utlwa kgosi a re leke gore re tšhantšhe melao ye mentšhwa re bolaye megologolo ene re na le letsebo godimo ga yone hehe nna ke ema yana ke bilwa go titirele moeme nna mogopolo wa me ke ne ke re bagetso kganye ya ma 20 pula ena a re ka se ke re buisanye re le banne ba Taung ra se ka ra leba gore re emele leso ga le le teng a ga o ka tsera ya gore re re kgwedi le kgwedi re itatlheleng ma 20 pula bagetso nna ke tsaya ke re 20 pula tota re filwe sesolo fela ga ke sena 20 pula nka tsena ga go mmenane nka dime 20 pula ke ntshe la bona gore go nna yang tota ra kgona gore o tseye 25 pula drink ja 25 pula 2 liters ya go reka ko shopong a kere ba ba nwang dikalenyana ba motho wa go itseela le ena a kere mme tota nna kgang e tlheleng e re motho a re ga ke na 20 pula gateng kgwedi le kgwedi dintsho tse di kana-kana ba bangwe ba sa ntsha le ga e le ga one nnyaa a ko re itekeng bogolo ga e le gore wa re ga wa kgona ntshetsa batho ba le babedi nna ke ikopela hela tota gore a re berekeng fela jalo e be ke tsa ke ikopela ke re batho ba bantseng ba ba re tsholelang madi ba bararo a mogalang leburu o kwa khudiring mashima o ha tlotlo o ka ha mongana koto nna ka ga Riverside ka fa bageso ra sokona ke ne ke kopa ke ema yana ke re ke kopele Riverside gore go na le mme Masego molaole ke a kopa gore le re mo tlhophele bomma mohubu itlhele le rona tota re le mo botlhokong ga ke roma ngwana ke tlogetse mama gongwe a sa tsoga ntsamele o nkele ko go tlotlo masi ngwana ga itse tlotlo masi ke fela go sena goreng ke ka neela mang 20 pula wa me wa matshediso gongwe ga ke na go kgona gore ke ka ba bona ko phitlhong wa bona gore e nna yang ka moso e tlabe nna goreng ga ke a ntsha wa tlhaloganya gore ke raya a re sekasekeng botsadi ready seu o
mongwe o ne a tsholeditse ke mang a tere ga rre ditshego a ba atumela mma o ka atumele tere a fetsa le wena o botsena dumelang bagaetsho ra le dumedisa mo taung mme bagaetsho ra itumela tota one ke rre ditshweu ya ka go builwe ke sola gore ba le ba nkitse mme tota mogopolo o kopaneng ka one fano tota ke mogopolo o montle thata jaaka go se go builwe bagaetsho o tla thusa thata go ntse alo tota ke gona go tshuba le bone jalo mo dintshong jaanong nna ga ke a tlela go bua gate ka mogopolo se ke se lemogile se ne le gore ke utlwa hela ka ditsebe ga ke o tlhalo ka ne re sa tlhaloganye sentle tota gore go diragala jang nna ne re tsere gore lelapa ke lo le ntshang 20 pula le re etseng setšhaba kante go ntsha mongwe le mongwe o e leng motsadi kana monana e se ngwana jaanong nna le nna ka sebe le ntse re ga ngwana ke a ntshitse be ke re nya re ntshitse la bona jaanong go tlhalosegile gore tota ke tlhogo a mongwe le mongwe jaanong nana ke re ke bua yalo gore go kgone gore re lemoge gore go diragalang jaanong mogopolo gore tlabe re o senyana ke bona o siame a o tswalele o ntse a logela ke a leboga bagaetsho ga ke kgakala la nkutlwa batsadi ke ne ke ntse ke lebeletse ga go balwa gore mo tshimologong nna ke re tota mogopolo o bagaetsho o monte ebile erile ga ke le tota ke re teng ke mongwato ke nyetswe mo ga malete erile ga ntse ke o lebeletse ke be ke lemoga gore tota mogopolo wa mofuta o ga re ka bo re le batswana re bula matho ne re ka lemoga gore le go ikagela ne re ka aga ka one gore dilo tse dintsintsi ne re ka helela dibanka di emegale di tlhoka batho ba e leng gore ba tsaya madi ko gone ga ne e le gore ne re ka lebela ko pele ra bona gore golo mo tota ke nkuka ke go kuke ke maemo a e leng gore ga re a bua ka leso ga o ka lebelela ke dilo tse dintsi re ka di dira mme ne ke lebeletse setlane nne e balwa ya boraro ye go teng fa go nna le seemo sa dintho maloko a kopiwa go oketsa madi gore a kgaoganngwe ka malapa go na le sengwe se ne ntse ke se lemoga a ka re ntse re ntsha madi ga dintsho di nna dintsi mo marigeng wa neya gore o ta ithela le gore dintsho tse dingwe di hitwa ka satereta ga gongwe di le 3 o bo ithela le gore le lengwe le tsamaya gongwe ka madi a ga godimonyana gale le thagogileng ga morago gale la go tsamaya ka madi a ko tlase jaanong ke ntse ke ipotsa gore ka gore ke ntse ke sa bale ditsetlana tse tota ke lebeletsela mo groupung mme tota keletso a me e le gore golo mo ka ke matshediso ke eng e sa re dintsho di thagogile di hita ka weekend e le nngwe hela mme le ga re ntshetsa malapa a farologaneng madi a ba kopangwa otlhe a batla go kgaoganngwa ka malapa ka selekanyo ka gore gorela gore a e leng gore ba tla tlhagogelwa ke leso ga morago gongwe ka la boraro mme ba hita ka sateretaga ba setse ba hitilwe ke ba ba tlhagogetsweng ke leso ka sontaga jaanong gore gongwe re tse ka seelo se neng puta kgosi a bua gore ba gaetsho golo mo ke matshediso ga e nne gone gore mo phelelong ya letsatsi sabe se re se tshwereng mo matsogong a rona a re se lekalekanyeng le malapa a mme gape ke be ke kgothatsa ke re ba gaetsho ke ne ke utlwa go buiwa gore ke matshediso mme mongwe le mongwe wa rona ka gore ra itse gore ga e re mmapopo a ntshitswe a kwala leina ga le gore o ntshitswe ka moso o tla ntshetswa ke so se e leng gore re se bitsa se le matshediso a re ikiteng ka thupana rothe re tsenye letsogo mo pateng re ntshe ma 20 pula ke se ka kare ka gore ke ntsheditse lesole le hale lone ke ta patikega a re ipone re ipeile mo seemong sa gore malapa othe a leng gore a ka ntshediwa le ga le gore re ka bo re tshwanetse go ntsha re le ba raro mo lapeng a se ka ga nna gore lelapa lengwe
boraro ja rona go nnile tshotsho hela a re itekeng balete ba gaetsho ke a leboga Botsadi ga teng go ntle kwa go na le kolo e tswetseng tsela ga tipi 759 mong a yone o kopa gore a tle go isutisa e tswetse tsela botsadi ka utala ka lebo ke ne ke kopile gore gona ke tla kopa botsadi hala bo le 5 ke be ra kgaela mo go tse re di buditse be re tla ke bulela gape dipotso botsadi ka lebo ya ntlha re tla simola ka tota ga se dipotso monona ke wa rona rotlhakere ra bankanya re ne re simolola ga se gore se se kwalisa re remeletse mo go sone mme re eta re bankanya go bankanya lona kana ma 20 pula ke a lona morae wa rona ke se ne re berekela mo go sone number 5 e ne e bala ga jana e ne re fa o le moagadi wa taung o ntse o dirisana le rona ka botswapelo botsadi ga teng botswapelo mo groupung batsadi ba gago le batsalwa le wena brothers and sister ba fitlha fela fa seemo sa se tlhagile mo taung ka gore tlameha go isa madi go lapeng e ne e budiwa ke mmea yana ke tla kopa rena wa gore a e akgele ke a leboga batho betso yaka ke ne ke tlhalositse gore ne ra kopanna dikgang tse jaanong mo go di kopanneng ga go nke go tlhokega gore go nne le pharologanyo ya dikakanyo mme gone sengwe se tshwanetse go nna teng mo tafoleng sengwe se nne sa re thusa gore re gore re kgone go tsa ditshwetso ke gone gore so sa ntlha ke gore ga a re tseye sekai jaaka maago tlotlo ne ra kgona go lebelela gore o ntse a ntsha jaanong ga a ntse a ntsha jalo ke gone mo gore golegang gore ga re lebelele gore o ntshitse ga kae gone go bua boammaaruri go na le ba ba neng ba ka tshwaphola mme maikaelelo e ne e se gore re ye koo ka gore tota ne re batla gore re rere evangele ya lerato le tirisanyo mmogo ga o setse o supile gone gore o na le keletso ka go ntsha re sa bale gore o ntshitse ga kae ne ra dumalana gore go raya gore go a re patika gore re go ntshetse mme go ne ga nna le diemo tse dingwe tse e leng gore ne ra dumalana gore re tseye tshwetso gore re go ntshetse ke jaaka ne ra bona lesole lengwe le ne le ka fa ga marete ka gale ke lebetse maina mmeng ke be ke ba itsa gore re kgone go tlhaloganya re wa teng o tswa go hitlhwa kae ko mmatete a kere mme lesole ne le le kwano ke dilo tse neng ra di sekaseka ra dumela gape gone gore ga go ntse jalo ke gone go ka re thusang gape gore re dumele gore leso ke la rona mme ebile sengwe se ke se gakologelwang gore mo puisanong ya botsamaisi ne ra se dumalana gape e ne ya nna gore re tlile go dumalana gape le leso le lengwe le e leng gore le tlabe le tswa go ripotiwa ko go bokgosi mo go rang goreng botsamaisi bo na le tsamaiso ye nngwe e bo e dirisang ka ga thoko gore bo ne bo ka kgona gore bo botse kgosi ha gore a lesole lo a le itse le teng re mmogo ke ka ga neng re tsamaisa ka teng go tla go goroga ga jaana jaanong ke dumela ke re gampieko
go mo go rona gore re e bankanye gore re wela re reng sentlentle a re tswelela mogopolo jaanong o ya jaaka hanne marem a o bua gore bana ba rona ba ba ka kontle re tseye ngwana e le rre wa rona e le mme wa rona a nyetse le bana ba bone fela ke dimela ke re tshwanetse gore re tseele tshwetso re sa tsenye le bo matsala a bone kana bagwaga diagwe a kere e ka nna rre e ka nna mme re tsaya ngwana wa rona e ka nna rre e ka nna mme le bana ba bone a ke se e leng tumalano ya rona thank you re utlwile ka ko a jaanong go na le yo nang le kakanyo e pharologanyo le seo ke tla bona ka tsholetso ya lebogo right ga eyo tshwetso ya rona ke gore mo baneng ba rona ba ba nyetsweng ka kontle ga motse wa rona o ba tsalwa mo go one le bana ba rona ba ba kontle ka mabaka a pehela re dumalana gore re tla ba tshedisa ka monna wa gagwe ka mosadi wa gagwe le bana ba gagwe fela agreed akere re be re nna le e neng e bua ka ba ba tswang kontle ga ise re gore boa ke okay nya okay tsa ke re siame go bo go nna le mogopolo wa ga me moenda wa gore re ka kolekella ko pele go tswa mo go rona gore ra reng mme re gakologele gore ne re re ga re batle e nna motshelo ga re batle e nna seswaiti a kere ra re ke matshediso mme ebile sengwe se ke neng se se tlhalosa ke gore ga ne go ka diragala gore mongwe a tle ka 10 pula go go mmaleburu ga ana tshwanelo ya go gana 10 pula ka goreng matshediso ga ana eng matshediso ga ana tlhwatlhwa ga ana seelo yaanong go itlheleleng re hetola lehopole la matshediso ke gone jaanong gongwe go ka re tlisang ko kgang ya goreng re akanye gore a re ka ntsha ma 20 pula ko pele mo go rang goreng mogopolo o re emeng pele gampieo o re tshwanetseng go dumalana gore re o tsaya o ntse jalo ke potso ke gore a re tswelela re dira selo se e le matshediso mme ebile a re dumalana gore matshediso a ntshiwe hela ga go na le loso a ke se re se dumalana a go na le mongwe yo o nang le mogopolo o pharologanyo ke tla bona ka tsholetso ya lebogo right tumalano ya rona ke gore ra go tswelela re ntsha matshediso mme re a ntsha hela ga gona le leso ke tla e tlatsa ka gore ke re ka go ntshetsa madi ko go bao ba ba dumalanweng gore ba neelwe le go amogela madi a matshediso ke e tlatsa jalo ke e tlatsa ka gore ko botsamaising le hale re kopile gore a go se ka ga nna le neelano e ntsi ya madi ke neela kgaitsadi ake o motona a ba go neela o monyennyane gore ka gore wena o bapile le mmaleburu ka ko o nkisetse kgantele go nna le kgotlhang ka gore jaanong ha dibuka di tla go tswalwa nna ke itse gore ke hile Maramatebele gore a nkisetse a ba roma tshepo a ba sa ise buka e be e tswalwa maina a tla go tswala megale o mo teng ke be ke a go mmaleburu jaanong ma ga wa nkwala
e le gore go nnile mola moleele wa neelano ya madi jaanong ka tsweetswee a re itseng gore re tla ema le go bua kgang e madi a neetsweng ba ba dumetsweng gore ke bone ba tshole madi a matshediso hela e wetse ga kere e nngwe e neng e buiwa ke e neng e buiwa ka e neng e buiwa ke mme nte ke eta ka ya ga rre thuso ditshweng ke tla e neng buiwa ke rre thuso ditshweng go ne go na le ketsaetsego yoneo ya gore a 20 pula ke wa lelapa kana ke wa motho go botsamaising re e beile 20 pula re lebile gore 20 pula o kgonwa ke motho mongwe le mongwe e se lelapa ha ne le lelapa e ke be nnile madi mangwe hela a sele ke dumela jalo jaanong 20 pula ke tlhogo ya motho ya ka ke tlhalositse ke sone se le tla bonang ba e leng banyalani jaaka kgaitsadi yake o ntse a ntsha 50 pula mme ga se ene o ka re ke bone le rre se go abe le ene o ne a ntshitse 50 pula o ntsheditse ene le mmasegwabe a kere o tla bona gore ba ntshitse extra 10 pula a kere le nna ke ne ke kgona gore ke hitise ha ke hitisang teng mme ko bukeng ke ikwala le mmaetsho ga kere jaanong seo se raya goreng ha e le rre le mme ba ntshitse 40 pula ke tlhogo tse pedi mme go na le malapa a mangwe le one a re boneng le bana ba tlhagelela mo lapeng ba ntshitse ma 20 pula jaanong go mo go rona gore ke botse gape gore tshwetso ya rona ke eng a re ntsha ma 20 pula ka tlhogo ya motho le motho kgotsa re batla e le matshediso a seele ka lelapa re dumalana gore e nne ka tlhogo ya motho kana re batla e nna ka lelapa go raya gore dikakanyo di pedi bangwe ba re ka lelapa bangwe ba re ka tlhogo ya motho ga go molato ra go dirisa tsamaiso e rotlhe re itseng ya puso ya batho ka batho ke tle go kopa gore ba ba reng tlhogo ya motho re ntshe ka motho ba tsheletse diatla re tle go lebala ba ba reng re ntshe ka tlhogo ya motho ke tle go lebala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha ke lebilana ke rona rotlhe okay ke a bala ke a simolola a re tsholetseng ke bana nthusa re masie nthuse go bana gae a re tsholetseng ke bana 1 2 3 Ariana re tle re ya tlhole ka pela nte re bone ba ba reng re ntshe ka lelapa ba ba reng re ntshe ka lelapa ba ba reng re ntshe 20 pula ka lelapa ba ba reng re ntshe 20 pula ka lelapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 how about 26 here?
go raya gore ba ba reng re ntshe 20 pula ka lelapa ba 60 bone bao ga ba le 60 jalo times 20 pula 60 pula times 20 pula ma agri ba 60 ba ba reng re ntshe 20 pula yaanong ke isa ko mading gore go raya goreng ra go nna 1.2 hela ra bona ke re yaanong yaanong go ntsha gore a re boneng gape re boele gape ko go ele ba ba reng re ntshe ka tlhogo ya motho le motho ba ba reng re ntshe ka tlhogo ya motho le motho ka tswetse e se ka tsholetsa gabedi tlhogo ya motho le motho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Babaring 20 pula tlhogo motho le motho ba 54 re mo go raya gore babaring re ntshe 20 pula tlhogo ya motho le motho ba 54 jaanong go raya goreng ba ba neng ba re 20 pula ka lelapa ba ne ba le 60 so go raya gore 60 ke yone ya tlolang kgang Bona ke bona ba tla ntsha ka malapa a bona rona e le gore ba tla go ntsha tlhogo ya lelapa le siane bona ke bone ba tla irang Arukane. Maikalelo a rona a matona ke go tshedisa ga kere mme ebile go tshedisa ga teng re gakologole puo ke neng ke e bua gore re ne re beile tlhotlho ya 20 pula re lebile gore wena hela ga o le nosi o isa 20 pula ke ne ka supa gore 20 pula ga a se tlhole a kgona go reka pint ya mashi a kere mme be re leba gore ga re mo kopantse 20 pula o dira sengwe ga kere ka be ke supa gore ke tlo go bitsa ka maina matshediso a ne ra ntshetsa re o na fana ka mogoke ga temang ka rua kene mo selekanyetsong a mantsi a dirileng 10,000 pula re mmogo mme
mo nakong ya gampieko matshediso a re ntseng re a ntsha re lebile gore dintsho di ne di le 2 di le 3 ka nako e le nngwe hela kana mo bekeng tse 2 di latelana lelapa lengwe le lengwe le nne le sa bone sepe kana le bona madi a kwa tlase e ne e nna madi a le kanang 3000 go tsena ga go 5000 ka gore re ne re ntsha ka tlhogo ya motho jaanong tsamaiso e e siameng ke ya gore re dumalane go sena o ngongoregang mme gone re itse gore le yone tsamaiso yone e ke neng ke e dirisa ya puso ya batho ka batho go helela go nna le ba ba sa dumalaneng mme gone e le gore bontsi bwa riana jaanong ke batla gore ke botse gape gore a rare re batla go fokotsa madi a re ntseng re a ntsha re a ise ko tlase ka gore ke impotso e ke e botsa yang a re tlaneng ke tlo go boela ko go lona 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 ka gore ga re dira a re tlaneng re tle re wele a re tsane re tle le wele ka re tle go tlholafa ka gore ga re ntsha ka lelapa le lelapa mme seelo e ntse le 20 pula le setse le lemoga gore le ha e le 2000 pula ga re modiri re mmogo jaanong ke bone ba tsholeditse re itse ya go tsholeditse ke be ke tla go wena ke ne ke re ke liane ke re ka gore le gopolo e mebedi setse e buile go siame e nne gone gore go se ka ga pakita re dumalane ka lelapa jaaka ga bangwe ba kae mme go sa kganne gore mo lelapeng re ka oketsa ba batlang go ntsha re ntsha ke ne ke re ke irialo fela gore e se ka tloa gongwe e ira gore manganga re dumalane mme re itse gore ga go pakiti kana go kganne gore re ka ntsha ka bongwe ka bongwe ke mogopolo wa mme ka leboga okay nta ke tsa mme ga le ga bolo go tsheletsa be ke tla ka ga go honorable Pilane a re tsaneng mma ke go bona a re tsaneng ka tswetswe na tlhalosa gore madi a le ga re a ntsha yana ga dintsho di ka tlhagelela di le 2 di le 3 o tla ba tlhaetse go ntshetsa leso le lengwe ga pateledile gore kana ga wa ntshetsa le lengwe re batla madi a ke sone se re bona ga ka re ntse re bona mo ba bangwe di le 2 yana ba bangwe go kgona go tsamaya 4000 ba bangwe go kgona go tsamaya 2000 nna ke re a re tswele re ntsheng tlhogo ya motho mongwe le mongwe mo lapeng fo re tla bo re tlhaetse teng re tla tlhaelela gone go re tla ntsha mo go tse dingwe tse di ko pele nna ke kopa re ire yalo go ntsha ka lelapa ga re bantsi mo totlong e ka se ke selo se se ka honorable Pilane ba ga mo re dimelang ya ka go setse go ntse go buiwa go ne go ntshitswe megopolo ye mebedi megopolo ya malapa kana ya tlhogo mme ga o ka ela tlhoko ka gore ntse le nna ke hula le bonna ke ka re ntse re ntsha batho ba ka bontsi re ntse re ntsha ka tlhogo go raya gore kganya ya malapa tota yone nne e sa tlhalosega yaanong nna ne ke akanya gore se se setseng yana ke gore ba re ntse re ntsha re sa ntshe ka tlhogo re baakanye tema eno ka gore ga re a ko malapeng madi a ko tlase lebaka le letona le le ntse le dira gore re kgone go tshedisa ba ga malete ka madi a botoka ke gore go ntse go ntshiwa ka ditlhogo gore ga re dumelana gompieno gore ga re tsweleleng ka se re ntse re se dira bo gore a gore nna yo e leng gore gongwe ke ntse ke ntsha mme ke sa bale ba lapalane
yaanong ke go ikakanya kwa lapeng gore tema yo ke e baakanya re lebile gone gore yaanong ga go setse go a ko dintshong tse di tlhagang mo beke e lengwe fela tseo kana dintse di re pateletsa gore ba tshwara madi ba kgaoganya madi ana gore re neelwe ka se se tlabe se le teng mo tafoleng kore kganye ya madi ba gaetso re rata le re sa rate yone ga e ka ke a nna gore 1 + 1 ke 2 ga ke bone gore go a go kitla go diragala gore mongwe a tseye kore rotlhe re tseye madi a lekanang ke gongwe e leng gore re setse re ka ra ithaopa ra tshedisa ra goela mo gone go itse gore nna nka nna ka tlelwa ke 2000 pula mme ga ke a tshwanela gore ke nyatse ke tshwanetse gore ke itse gore mme gone ke tshedisitswe o mongwe a tletswe ke madi a magolwane gape gangwe o ka re re ya ka gore gongwe leso le tsamaile le ntse yang gantsi le mo diphitlhong leso la tshoganyetso le le tlang ka botlhoko jo nne rua re tlogela ka bone gantsi batho ba na le gone go ga ke tso re nkareng ka sekgwa ba re go empathize mme ka setswana ke go utlwala botlhoko seemo se se leng teng ka nako eo jaanong a re se ka ra ikatla tlhogo ra ya kwa le kwa ko re dumelane gore a re dire senne re ntse re se dira re ntse re ntsha ka tlhogo batsadi hela se se sa tseng go morago ke gore bangwe nna ne re sa itse gore a go raya gore re ye ka ditlhogo tsa number a rona rotlhe mo lapeng ka gore ga nne le re editse e rile amogelang a bala melawana o rile go ntshiwa ka malapa bona re bolona wa ene ga a bega o rile go ntshiwa ka ditlhogo kante boammaaruri ba kgang ke gore go ntse go ntshiwa ka ditlhogo go ntse go ntshiwa jalo ke kopa go bala ke nna hatse a re retsaneng batsadi ke tlabe ke nna hatse ke kopa gore ke be ke nna hatse le o tla emang a re tlhalosetse gore keng madi a ntse a nna mantsi mo tafoleng madi a na nna mantsi mo tafoleng ka lebaka la gore go ne go ntshiwa ka ditlhogo a na sa nne mantsi ka gore ne ra tsaya go re ntse re ntsha ka palo ya ditlhogo le ga nne re sa felela nna kwa lapeng re kae ke tsaya gore re 6 mme ke ntse ke ntsha 60 pula gore a re ke ntse ke ntshetsa batho ba le bararo hela ke montshantse o lalong ga le ka lebelela hela mo go ntsheng ga rona yaanong ke sone se ke reng ga re ka ra dira ka re ntse gore a re kana ke go ikakanya gore re 6 gore a re mapilana a ne o ntsha bokae o ntsha 120 ke a leboga nne ke tseye boitumelo no tshwanetse ba ke tla go mma a tumela kwana yo ante ke hita ha gore e tshwarele botho motone a re etsaneng batsadi a re etsaneng Mela mbageso o dira ngoditshweu o ememfao nna ke bona fela gore batho ba ba tla tloga ba dira boritšhi ga o bana fela koloi e sena boritšhi e a go sele ya go thula jaanong ka gore ntse re dira ka teng batho ba ba tla tloga ba re jaanong lelapa le ntsha mongwe le mongwe ngwana le ngwana mo lapeng ba borika ba senya tiro e re ntse re e bereka jaanong go dira jalo ba tla kwa ba buisetsa dilo go morago ebile ba kgoba batho marago go tlhobantsha 20 pula ga gona ba ke swante mo go 20 pula tša montsha gongwe le gongwe jaanong ga go telebana kebe ba ntsha a go ka isega tša e gana nna puo eo ga se yone boitumelo no batla go bua sengwe a re etsaneng o tsholetse le nna a re etsaneng Dumelang botsadi. Ganye tota ke kganya moruta ra utlwa. Mme nna ne ke re tota kganyena. Ne ke re kganyena ya 20 pula wa malapa. Kana ya gore re ntshe batho ba mo mo lapeng. Ha we e ka nna dingalo nna ke ra ke tipe on my side. Nna go ke tswang teng. Ke na le batho le gore ga ba bereke nna re ba ntse go lapeng. Ene ke kganyele gore tlo batla gore nna be ke ntsha madi mo kgatlheng ya mebe ke ira ya. So mme gona na re ntsha madi no gona mapa le go mpe kwa tshedisiwa go tlhelele le ga 20 pula ga ke a batho mme a sa tshedisitswe mme re le ga le ka tsile go mpe go rutlo go bankanya di ga ke batho go busetsa sepe go mona go dila ke batho ganetsa sepe mme le kganya ga Isaiah
nka tsamaya le yone ya ga Isaia o gore ga ke batho go raka ke na le bomme ba ba le gore ba teng go lapeng ba ga ba dire mme ke nka kgona go ba thusa ga ke re le gore nka se ka kgona go thusa ka ntsha sepe se le gore nka ba thusa ka sone gore ke kgone gore at least ke covere sengwe go nne botoka se ka nna ka gore ba na le bana ba bone le bone malapeng ya ke family di mmalwa mo lapeng le ke nang go lone gore gore kana nna family ya ka ka ke ntsha madi ana nna ke tla tshedisiwa ka gore ke a itsesetsa le bo ngwanake bone gore ga ba le fo yana re ga ga ka ba ntshediwa kana ya mme le rona botsedi re leng tlhoko ena re leng kganye tlhoko gore o nna batho go tlhole ga ba ntse le nna ke a theogela mme ke gona go misa dintse tse 20 pila mpalla ke gona go misa go gape tse tharo ke mo group ya ka go tsudura ga ke a ntsha le ga ile seng because kana go madi ana a se o se o ne ke rata gore ke ne ke tlhokile go ntse mme hela bathong ga le gore kganyena ra e tsa re batla gore ntshe ka tlhogo mongolong ka lapa gore ga ke itse gore la go e registera yang ga go tika lapa ka gore gompie konyana ke boitumelo ke be ke a ikinsetsa nna ke ba lefile ga bana ba gago ba tlhokafala kona la go itse ba tsebise ko lapeng na go dirang a sa ntse ke batla gore le tlhatswetse kganya teng gore ke tle ke nna ke tle ke re ke tsaya tshwetso ya gore ke tsaya tshwetso fela ke re ke tsaya tshwetso gore go tlhakatlhakane yaanong ke ne ke re a na re go a fana ke utlwa sentle kampo jang ga gote le ga ke le seporare ke nne fela mo lapeng ke sa ntshetse ope mme nna ga ke re jo le be le ta gong ke ntshetsa gore ka nna gompie kwana ga ke bereke ga ke reng ke a go nna fela ke reng ya ko phutego go tile le ga ke ntse fela yana ke se ke latlhela ke a go ntshediwa ya ne ke re a ga ke nna fela ke reng jo nna ga ke na mbe ba tlile go tla mme ko gane a ga te wela jang kganye foo thank you re go tlile dumelang botsadi a re tsaneng nna ke video ya Tshepiso Thipe nna ba getso ne ke akanya gore ka ganeng ke tlhaloganya melawana ka teng gore ga ile gore re fo mo lapeng re ntse re ntsha ka tlhogo mme ba le two ne re kgona gore re kgone go ntsha ba le two ba sa kgone ke dumela go ne go sena bothata o ne o kgona ga gore be ke kgona go ntsha ke le one mo lapeng ba le bararo ba sa kgona go sena bothata nako nngwe re kgonne go ntsha rotlhe ka bofo se se leng teng gore mo malapeng re ka kgothatsana gore mmetlhe ntsha mme ga e le gore go na le sengwe gore nka kgona go ntshetsa ba le babedi nka ntsha 40 pula mme ga seo ke ntsha 20 pulo a le 1 mme ga re kgonne rotlhe ka nako e re kgonneng re ntsha rotlhe nna ntse ke tsaya ke re mogopolo ne ke o akanya jalo nna ebile ke akanya gore o siame ga o ntse jalo ke a nna ke bidio ya moimang dipholo mogopolo wa gore tota re ntshe ka tlhogo mo lapeng ke a o support-a ka gore gone gompieno jaana ka moso ga ke nna le bothata go ntsha lapa lengwe le lengwe le ntsha tlhogo ke a re madi a me a mannye mme ga gona ba bangwe bone ba ntse ba direlwa mo go ko godimo yaanong ba gaetsho ga se gore go a patikiwa mme gone mme nne re kopa gore ba gaetsho a re itekeng le bana ba leng gore ba a bereka ba ba sa berekeng ra tlhaloganya gore bana ga ba bereke mme ngwana mongwe ga o na le ene mo lapeng a tshwere sekoropong mora gore ngwana ka tle nna bogolo o latlhela o nthusa ga wena motsadi o ntshitse 400 ke ra 40 pula nako engwe le wena nako engwe o bonke ntshetsa ke ra gore ga ngwana a bereka ga ke bone gore a go bothata ba getso a re itekeng re se ka ra lebelela gompieno ana batsadi ba bangwe ba na le kgatlhego ba ntsha ka lelapa o itlhela motho a ntsha ka e le motsadi a ba ntsha le bana ba gagwe mme ba ntsha ka pelo a lorato yaanong a re se ka ra re go ntshe lapa lengwe le ntshe 20 pula mo gompieno o monnye di a tura mme go na le bangwe ba e leng gore gompieno le gone gompieno a re na le bone fela batho bao ga ba ntse gotlhelele ba ba itse ga ba tlhagelele gope mo dibukeng mme ba bangwe ba setse ba diretswe yaanong bao tota bone re tshwanetse gore re bone gore go dirwa jang ka bone ga re a tla go tla go jewa ntso madi ao ba a batlelang ka gore ga ba batle gore ba thuse batho ba bangwe bone ba batla madi a rona ee
ga ba tshwanela gore re ba ntshetse le rona jaanong ke sone se go bonang seele se ntse se ya ko tlase ga go tsana ko go bone seele se ya ko tlase e be ka re batho ga ba ntshe mme ba lebile gore bone ga ba ntshetse batho ba bangwe yaanong ba batla madi a batho ba bangwe bone ga ba batla bone a tswa mo dipateng tsa bone amen ba bofelo re rutlwa kgosi re taba nda re ita si tshiretse tlhelo wena nne ke re ke botsagela ka dingwaga gore teng di pula go simolola go ntsha ngwana tse kae ngwaga o ra age okay arretsaneng kgosi o ka eng dumelang gape bagaetsho ne ke re gore ga re ntse di bua ka gore go ntshe malapa kana go ntse dithogo ke boa ke boela ko tumelanong e setse re itumelane gae gore ga ngwe re ntse re buela ko pele re itlhakolole se re se dumelaneng ga morago molao o ile wa re jaanong gompieno go a go tshedisiwa mmapopo repopo le bongwanake go ra re gomo ka segake nuclear family ka ga ke bonang ka teng jaanong ke be ke ipotsa gore a golo ga le gone re go lemogile gore ra re mapopo ga a na le ngwana mo lapeng bana ba ga mapopo ga ba tshedisiwe gore go le gone go ela tlhoko ke tumelano re setse re e beile stampe re rile go tshedisiwa monna mosadi le bana ba gagwe jaanong mme ke wele ke re gompieno a ke re go ntse go buiwa ka ditlhogo le malapa go riana madi a ntse a le manyenyane gare ke batla go wala mo go ba ba reng ba gaetso madi a ntse a le mannye kore yaanong ga re ka simolola ra re kwa ga mmapopo go tshedisa nna ke le nosi Mr. Popo ga a dire ga go nke go nne sentle gape ke ntse ke batla go tshwaela mo go engwe e ntseng e buiwa ga le gore ga gongwe ga re lebelela mo groupung malapa a a itlhelang madi a ile ko tlase go rela gore ke batho ba e leng gore ba ntse ba sa tshedisa ke ipotsa gore information batho ba e tsaya kae ka gore rona ga re nke re bona mo groupung gote lelwapa le la latolelwa mme le ntse le sa tshedisa jaanong diemo tse dingwe tse la bona gore ba gaetso di gogela mo gore kgantela e tabo e nna divide and rule gore go nna gore bangwe gale ba direlwa yana bangwe ba direla ba bangwe ga re itse rona re tswelela ka go dira gore re a tshedisa ke boela kwa magokong a maakgantele gore ba gaetso a re ithuseng re itekeng matshediso ga se seo se e leng gore ka re ke le mapopo ke ntse yana ka llela gore a ise ke tshedisiwe ke leboga modimo gore modimo o santse o mpabaletse ba lelwapa lane batho ba ba tshedisetswang ba ga se gore ba lelela gore ba tshedisiwe ga nke gore ra le gomotsa mo nakong ya kuto botlhoko mongwe le mongwe yo gano yo a iseng a latlhegeng ke gore o nne o tswelela gore modimo ke kopa gore o ntshegeletse ba lelwapa lane a modimo a lesegogale jalo ra ebile la batsadi ra wetsa a kgosi ya sena go bua tabeleng ke eletsa gore ke tsere ka lentswe la ka le gore go mongwe ke tla ka mogopolo hela mme reha ile ga re simolola o ne a re ke kopile pina ya setšhaba ke ne ke e kopa tota e le gore ke kopa modimo gore o re bopagae a ke re a itse re ya re e bopagantswe mmogo ke teng ga e ke e leng teng e ne re le gale ka go kgotleng re sampe re ipua ke ne e le gore ne ke tlile ke re ka ditshwarego tse ke na le tsone botsadi ha botlhe ke ne ke rile ke ya go la amogela ke be ke kopa go ikgologa mme ke tlhaloganya botlhokwa ba phuthego ke a utlwala ka koo ke tlhaloganya botlhokwa ba kgang ya re ga ka yone ke sone se se sampeng sempeilega mme go na le tse di mpatikileng ka gore gongwe ke a go itlhela go tswetse ko ke yang teng mme ke ema jaana bagetso ke le kopa gape jaaka e rile ke bua kgantele ke be ke re gate ke maswi ke tswa thobeng ke le phepa selabe se tla le ke ne ke le ka go lagela mosako wa gore ga re bua tse re tlabe re di bua
o re be re le ka go ikutlwa ke ntse ke a le kopa bagetso ke rile mogolo le gae ga kgosi masimo ene ga go a tshwanela gore ke le gano ke mo emetse ke le monnao ke bone morafe wa gaetsho ke tlo tla phatlhalang ka gore na ke se ke se bonang ka re ke se ke se bonang se ke se kopileng mme ko tshimologong e ka re sa re kgaoganya go na le gore bopagane ke a ikopela baetso ke ikopela beso ile ga ke bua kgantele ke ne ke sa laele ga motsamaisa tiro a re dipotso mo go lame ke be ke re na ke solele dipotso ka gore botsadi ha borile go itlhela maabane tsamaiso ya rona ntse jaanong re tlo kopa nte ke re yaka ditlhopho go iwa ditlhophong a kere re tlo kopa mandate o montsi ba ne ba riang mme ga le lebelela rotlhe ba rega ke solela gore la bona gore batho bangwe ba ntse ba tswa ka bonya kere ra ba bona gore ba tsamaya jaaka le nna ke sale ke ipegile ko basading mme gone moo ga ke itse gore a re bona gore go tla be go re isa ke goreng ko phelotsong re tshotseng re le mmogo ke kopa go le kopa ka bonolo ba gaetso lotlhe ke dumela gore nna ke a kgotse batsadi ba botlhe ba ba saleng ba simolola thulaganyo kopo ya me ke gore go mpontsha gore gongwe ka dipalo tse re nang le tsone gongwe gore re boele gore ra reng ga le gopola gore rena wa ga o kile a bala kere a batla go utlwa gore mo megopolong ya mebedi o e leng one ke ofe re mmone o boletse gore palo e nngwe ile 60 a kere a ba bua ye nngwe e le ko tlase ga 60 e ka re o le 54 ga ke sa bose go gongonyana gone go mme e le gore o le ka go sutela ko goreng e le yone tsamaiso e leng gore ga re le mo phutego gongwe ke yone e kgaoganyang mme e le gore mo kgotleng ga re eletse go bonang kete re dira jang ka gore mo kgotleng tota re eletsa gore ko pheletso re tsamaye re le ga modimo re thusa re tsamaye re le mmogo le ngatana mme e heletse yone mogopolo o nna a tlile ka one o sa wela wa dipalo tse pedi kopo ya me ntshupetsa gore gongwe go ya kopele ga re ka leka jang gongwe ga re ne re welana sentle ka gore eng kampo eng nna ke kopa jang ke a le kopa bagetso ke kopa gore a re itetleng jaaka ke kopile gore modimo a tsene fa gare ga rona re dumele gore batho ba ba simolotseng mogopolong ba tlhotlheleditswe ke modimo a kere a go ka rona gore ka ba utlwile tse re lang ka tsone le tse re di itumelelang a go ka rona gore re ba lese re ba he thomo bone ka bobone be go lebaleka be go sekaseka ka bonosi be ba wetsa se ba se simolotseng ka sentse re bona nna ke dumela gore ne re bona se re berekela kere ke dumela gore ga ke itse go na le o ka reng ne ga a bona maduo kana sepe se re berekela ke sone se ke reng ke le kopa gore a go ka rona gore re letle komiti e go lebaleba ka boyone ka gore ke te rona ga re ntse yana go a re palela gore re welane be go re lebela ba tla re gapego ke tswa ile mogopolo hela ba ke tswa se gore ke tswalla phuthego ebile ga se gore ke ganela dibuitsotle mme ke dumela gore se bang go se leba ba lebile dikgatlhego tsa rona ke a leboga motsamaisa marem o batla go bua seng a pula ba gamaleng re tla goroga koo Masego Benjamin wa ba tla ko ntle ke bang ga le teng Masego ba go utlwa re maro go na le o ka buang go ja sena go bua dira o fa mo sebaka ga o sa change mogopolo wa teng ela o sia nna ke budiwa rembulokang maropi jaanong mo mafokong a kgosi a ntse a bua ke tsaya gore le one a mantle nna ke tlhalogantse nna ke mongwe wa batho ba nneng ba wela mo palong ya 60 ya 20 pula wa lelapa ke ntse ke dira jalo ke mongwe wa batho a ka dira ditshweng a bua ke ntse ke dira jalo jaanong ne e seng ke tsene le phuthego e tshwana leng
ke la ntlha ke e tseneletse jaanong nna mo tlhaloganyong ya mene ke e tsaya gore ka gore nna le mo go Ramaropi ga ke lelapa le bofela re ntse re atologane go na le kwa ga Mmangwane go na le kwa ga Nnake go na le kwa ga Nkoko go na le ne ke tsaya gore ga re kgonne re nna ka fane re nna bantsinyana mme bangwe re sa kgone fa le fa ne ke e tsere jalo mme gompieno ka gore ne re le budisiwa mme ebile batho ba bang ka bontsi ba tshwengwa ke gore jaanong ga re ka ya ko monong wa lelapa le lelapa palo ya teng e tla ko tlase nna ne ke kopa mo go bomorwarre ba nne re wela mo go 60 kere tota ke tsaya gore re utlwile re utlwile ra tlhaloganya tota lefoko letona la mono e ne le matshediso mme matshediso ke tsaya gore a go no nna lekanyetsa kore le ganne a tla e le 1000 ke matshediso kana e le 2000 ke matshediso mme ka gore go setse go nnile tiro jaanong go na le go mo go bidwang go ta assessment bone ya ka kgosi ya bua ba committee ba setse ba lekile le bone ba ka go ira assessment go ra re ba ka neelwa ke ra gore tshono e ka siama e ba go ileba le ba tlanong ka tshwetso ba lebile gore assessment e supaile jaanong ba sa gore ba papa malano ba nna mo staging se se siameng gore go tswelele pele ke ra gore ke dumela gore go re ka nna ke kopa ba ke nang le bone mone mo palong ya 60 kere ba getso ka gore assessment ya go dire mme ebile re utlwile tekodiso ka re teng gompieno nte le rona reng go ipankanya mo megopolo ke ra ditso tse ke re nna ke la nkutlwa ka re ke wela mo go ne ke le mo go ke ntse ke dira jalo ga e le gore ne ke tlhaela mme go na le mme o mongwe o ntse a tswa ga thipe o ne a tlatsama lebaka la teng a re mo go ntshang 20 o mongwe a na le bokgoni a re fete o na le pharologane le ene wa ba dirile jaanong kore ba gaetso madi a thata tota go bonala gompieno ra utlwa ga goromente e ka nna a re nako ngwe bangwe ba bereka kgwedi ela ba sa amoge e teng kganyeo wa bona gore madi a ile kgakala yan re kana re 20 plus 20 ba bangwe le pele ga re theogela hela re tshwanetse re be re duetse gore re kwa le go bua re tla kwa re be re due every day tsatsi le letsatsi jaanong ga motlhofo go nna teng ene 20 mme hela maiteko a ke a ratile thata jaanong gape ke ra gore ka kgakolo kana mogopolo o tota le ka ditsebe ga ke utlwile ka ko go kgororabolo wa east nna ne ke sa tseye gore a mme ka ga west o wetse ne ke mo tlhaela mme ka gore ke o ke a mmona mo setilong o tsile ke gore ke bonang gore hente bo ka ditseanang tsa le teng mme ene thotloetso e yotlhe ke ntse ke le ga ke tla kopana le one ke kopane ka one ke utlwa o tshwetswe ke re na jaanong mmaefa le ga a le ko kgaolong ya gaetso o tla intshwarela gore ke be ke re ke raya gore ke a leboga ka gore ntebokane o teng Thank you, Marupe. My brother, wa bohelo re tla re sutelle ko pele nako e tšhaile jo sorry moleti yo sami ke go kgatella kganye ya tlhogo le tlhogo ya motsadi le bana gore ya ka di buitse le modiste di buile gore mo lapeng ga le kgona le tlantsha mo le bontsha mme mo gongwe go na le kganye nngwe re sa eleng tlhogo ke gore re rute bana responsibility gore ngwanaka ga go nna le tiro ga re nna go a duana kana bana ba gompieno ba itse goledi wa peileng a ba le ke sešhaba jaanong ga o mo ruta gore ngwana madi a la kgotso a bolebileng le re kwano ke go bontsha kwa mo ruta ga o mo gatelele jaanong a re lekeng go aga dilo tsena gore re empowere bana ba rona gore ka moso ga re hulere bao ba itore tsamaiso ke go se na bua ka bao ba ne ba ikgobokanyang competitioneng go boketekete jaanong we have to go back there re age mogopolo gore le bana ba rona ba tle ba itse gore gate go dirwa yang kana le go kolela ipelegeng bagetso le tswa kuno boyubi ba hilo ka ipelegeng e seng e felang sekontereng yone ipegang go
we have to do that. Hara kanya goreng kwa se mamar nya hawai na ke se 20 pula di now. Wana ke itse ho. Na go la peng ha go na le leso go ketekete. Mosadi mo go a re bitsa ba ge go na le se lokwana go le ka mo ha mo khona go ntsha directive ya re ntsha ma 50 ya le rona on sa directive go la peng o nya 5 pula 5 pula 5 pula ha le go mo ntsha ile 60 o mo ya go ntsha ile 30 pula kana 35 ke tsa go ro amogele se a re buteng bana ba rona re ba empowereng re se ka ba ka mo kwa tla be rena ba re sireletsa a ka batsadi re buile kgannye ke tla ke re go gontle gore re kgonne go bona pharologanyo ga e leng teng ke selo se se siameng gore re harologane mme se se monate ke gore re be re dumalana gore enya ga re dumalane ke sone se se monate seo mme lefoko la bofelo gongwe jaanong ke le bua ke le mokhanselara e seng ke le leloko ke gore batsadi a re boeleng ko matshedisong yala e seng sepega ka gore mo matshedisong ga gona ope o tlileng go tewa gote ga wa ntsha mo matshedisong ya o sa ntsheng sa bogwe se tletse se be se dira yang se boa se tletse rona se rang go se dira re bo maleburu ra go papamatsa ba ba ntshang rona ra go tswela re papamatsa ba ba ntshang yaanong gore wena leina la gago gwa le oho o itse gore batho ba go bona mme motho o pe bonang gore mang ga ayo go mo tlhogong ya ene o bonang gore tshwetso o tsae rona re le botsamaisi ga re ka ke ra botsa ope gore ke eng o sa ntshetsa semammang rona re le botsamaisi ga karata ga go kgosi botlhole gore semammang ga a ntshetsa semammang rona re le botsamaisi ga re na taolo ya gore ko go ranawa go ntshitswe 100 pula kwa Garamatebele go ntshitswe 500 ga re na taolo le seo taolo ya teng e tshotswe ke lona mabaka a teng a tshotswe ke lona ka goreng matshediso ga ana tlhwatlhwa matshediso ga ana bosekelo matshediso a ntshiwa ka bokgoni ja gore modimo ka nako yeo o letlile gore o ye go tshedisa mme gone ba ileng gore e tla re rona re tswa jana ka popagano ka lerato le re batlang go le supa ka kutlwelo botlhoko e re batlang go e dira bone ba itlhophela go ya go sele modimo o tla ba tlhola e seng rona mme ka tlholo ya teng kana re gakologele gore rona ka borona modimo mo go rona ga gona ope re tlo go mo pateletsang gore ntsha ebile ga gona ope re tla mo pateletsang gore o ntsha ka gore go rileng ga go a reng so jaanong ke dumela ke re tshwetso e phuthego ye e tsayang ga ke boela ko go seneng re se dira ke gore re boela ko matshedisong a senwang tlhwatlhwa mme gone keletso e le gore ha re kgonang go tshedisa teng ka bongwe e ka nna 20 pula mme mo go sa kgonagalang teng ga go patikesege gore ope a ka ballwa molato wa gore ga ntsha matshediso ke tsa ke re batsadi a re wetseng intsi jalo re tswelle le yone mme a ka re buile gape ko ntlheng re tla be re ntse re editse ditsebe re le teng ga go na le sengwe seo se akanyang o tla tla o re se bolelela re tla se kwala e tla re ka gore ke 7 months 6 months phuthego e nna gongwe re dumalaneng kgosi gore mo dikgweding gape tse dingwe tse 6 tse 7 go sa eng kgakala phuthego ya mohuta o e nne
gore re tle go tlholana gore a mme re ntse re gata sentle ga kere so jaanong go raya goreng ra go tswelela jalo mme gape re sekegetse mogopolo o ne kgosi a re o ba pele wa gore ba ba ntseng ba tsweletse pele e le bone ba tsamaisang ba ye go sekaseka go a pele ba bone gore re siametswe ke eng ga re a siamelwa ke eng mme gone ko phelelong ya letsatsi re batla gore bontle jo re ntseng re bo bona bo tswelele ko pele batho betso go na le seemo ka sekgowa go bidiwang best practices ga ke re ka setswana re tla reng mme go dira se se siameng ke se re ntseng re se dira go raya goreng ra sekaseka gore batho batsadi ba rona ba siametswe ke eng re be re tsaya tshwetso re lebile mabaka a leng teng re lebile setho re lebile kutlobotlhoko re lebile lerato le re batlang go leisa ko bathong batho betso ke tsaya ke re buile a re tlogeleng e ntse jalo ke dumela ke re kganye ya rona e bolaya potso e neng e botsa gore ke eng ga e sa re ga dintsho di nna pedi di nna tharo re be re kopanya re kgaoganya ka bogare ke akanya gore re name re tlogetse pele ka gore jaanong a ke re yaanong kgang ya maina a batho ba ba sa ntsheng re batla gore jaanong e tle e tlhage mme ka tlhaga e ntshiwa ke ga le kolekela ko ranawa ga a na le Ramatebele re be re supa gore wena o tsere tshwetso ya go ntshetsa Ramatebele ga o ntshetse nako ka gore ga gona o ka go botsang potso ya gore ke eng ga o dirile jalo jaanong ke dumela ke re for now a re tsweleleng jaaka re ntse re tsweletse e nne lona baatlhodi e nne lona go lebelela gore seemo se letla gore o ntshe jang ga re sa ntsha re le rre le mmenawa ga go molato go tla amogelesega gore ke ntshitse 20 pula hela kana gongwe ga ke a ntsha gotlhelele re mmogo ga ke re batsadi ke dumela ke re a re etseng e ntse jalo modimo o re thuse kgang ya rona ba ba seyong re go ba tlhalosetsa jalo ga ba sa tlhaloganye re ba kope gore nya re rile re kopa go tswelela go ntse jalo e tla re mo sebakeng re boele gone ga gape re tle go sekaseka gore ga ra berekelwa ke eng se se tlabeng se sa re berekela ke dumela ke re wetse jalo mo go akantshanyanyeng gore re tlabe re ka tsamaya jang ka go rialo ke tlabe ke buseditse ko go motsamaisa tiro re ko ke tsaya ke rile e ya number 7 re dirile ke tsaya ke re le neng re bua ka ditumalano re dirile ra dumalana kgang e re saletseng pele re tlabe re tsena ko kgothatsong le malebo e nngwe hela e tshwanetse gore re tseele tshwetso ke ya gore re ne ra nna le baagisani ba rona e ga se bana ba rona ba ba ka kontle ga Taung ke baagisani ka lehatshe ba ba tswang ka ko segolo ya nte ke tlhamalle ke re ba ba tswang ko Zimbabwe ga o re maZimbabwe tlhele ke tega o bue sentle mme gone go siame ke maZimbabwe lehatshe la bone ke Zimbabwe re Batswana lehatshe la rona ke Botswana ga ke re batho ba ba modimo ba ka mabaka gore yaka ke ne ke bua ne ra thusa o mongwe wa bone ba ne ba hella yanong ya re ko morago le bone ba atla ka se ba neng ba se phuthile mme ne ra ba emisa gore nyaa mampele jalo re go utlwa ba ga malete gore ba reng ra be re ba kopa gore ha ile lona le intsheditseng a ikisetseng ko ba ba malapa ba tle ba le bone e tla nna bone gongwe ba itseelang boikarabelo jwa gore go a ko pele ba tla disenya jang le lona mme ga ile e ya morafi nte re ise ko morafing jaanong ne re kope gore re itseele tshwetso re le mmogo gore re dira jang ka batho ba ba modimo ba
a ra ba akaretsa kana ha re ba akaretse nna ke kopa gore ke kopile bagaetsho gore nna re lela mara okay ke belela gore tla re bisela teng go ne re tswaleng okay right re dumalana le mogopolo wa gakgosi e boele ko botsamaising gore ke rona re tla beng re ka bona re irang ka yona akere thank you so thulaganyo ke goreng e tla tsholwa ke ba ba ntseng ba tsamaisa ga go na le dikgang tse di leng teng re tla di retsa re le ba re ntseng re tsamaisa ga kere then e be re di tseela ditshwetso re mmogo ga kere number 1 ka go riala lo ke tsa ke re motsamaisa tiro re tla be re boetse go ya number 8 so ka go rialo batho batsadi re tla ko motsubong re tsara makganyeng ya bofelo e leng gore re tsholetswe ke mma ronaga honorable Pilane ga wetsa moruti o tla ba a re busetsa ko a neng a re tsa teng Betso ke kopa go le dumedisa gape ke re go se botlhole se go molao ya le lemoga phuthego e fano ka bongwe sorry for that e go le Batsadi, ne ke le dumediseng ke gore ke le bonang ga ke se ke le dumedise a sa le ke tsena mo phuthegong ne ke re kitsiso ya meela ke gore batsadi ke kopa gore ga re phatlalla le nthuse re tse ditulo tse re kgobokanyela mo lobong ke one ga le ka tsamaya ke a go sala ke sokola ke kopa gore re ela re emela be re ditsa re di kgobokanya mo lobong kitsiso e nngwe ke nang le yone ke gore e tla re ka di-9 tsa ga July ka 9 o'clock ipelegeng e be e hira ke tsone dikitsiso tse ke nang le tsone ke a leboga ke boloka nako le nna go na le dikitsiso tse di tswang ka ko ofising ya Kgosi Masia le khutshwane ba gaetsho kitsiso ya teng ala ke gore re Maropi o ile mafoko a matona a kgantele le re motlaleng ko morago Kgosi Mosadi o budulitse letsema ba gaetsho letsema ke la boipelego yone re motlaleng a bua ka bona mme boipelego bo simologa pele mo go rona mo lapeng kgang ke gore e tla re ka di-17 tsa October di-17 tsa October go na le mokete wa go kgobokanya letlole la go ipelega re le bagamalete go kgobokanya letlole la go ipelega re le bagamalete re belega Batswana re ipelega le rona ga ke re Batswana ke raka gore ke rile kgantele ke rile re tshwaragane hela ga kwa harologanya yo le yo sekai ke gore kwa sepatela sa ga rona sepatela sa lona Bamalete Lutheran Hospital le ya ka re bua jana balwetse ba kwa mme ga gona dijo la nkutwa ba getso ke seemo se e leng gore ga o le moeteledipele go fela ga o leng teng o tshwana le Kgosi Mosadi o tshwana le Kgosi Masia o tshwana le bona ra bolega o tshwana le gore o akanyetse tšhaba ga lona kampo o akanyetse ba ga lona go ka tweng jaanong kopo e ke emelang ka dinao ke gore bo mmaremo ya ka bantse yana bona ra bolna ba bona ra Pilane bo Kgosi ha bo Kgosi ra Magasong le Kgosi Masia mongane ba tla ba tsaya ditikete tsa ba di rekisang ba di kopa thuso mo golong ya go rekisa ga se go rekisa dijo ga se go rekisa plate ke go fundraise mo re go itse mo le gore a haraga community ya ka nego ga sekole sa Mokgosi a ja ka nego ga ra mo secondary school ke boithao
mme re kopa ketletso ke romilwe ke mogolole gore ke kope jalo mo go lona lotlhe ba ga malete gore o se ka re o leba o bore a nka reka plate ka selo sa ke rekang tikete ga o reke plate ga o rekisiwe dijo ke gore re go kopana re be re thusana ka go leka go tsholetsa letlole re tle re thusa diemo tse re di bona di dintsi ya sepatela ke ga e le sekae le nosi mme diemo tsa teng di dintsi ba lateleng ko dikweleng la bona ko dikweleng tse di harologaneng tsa rona tse di mo taung kana tse di mo Botswana botlhe ka kakaretso ba lateleng ko ditleliniking la bona ya re o le motsadi o le mmare mo tsena kwa o le ausiha o bo boa kwa o sa tshola dipilisi jaanong ga go ntse yana ga re molela marulana pele re bone gore bosile ke emela go kopa thotloetso mo go lona ba ga malete gore e re le bona re magasola le bona o pegela le bona re sebetso a kopa thotloetso ya gore rekisa ticket le ba amogeleng le batleng matshediso ke a leboga motsamaisa tiro ka pula ba ga malete ke le tsatsi ke le tlile borara le lona puta go le tsatsi ke le dumedisitse betso nna ke romilwe go leboga mme kana motho o ka leboga hela re ke a le leboga ba nna hatsi mme go supa gore le wena no le mo teng ga puthego ga re o tshware dintlha tse pedi tse tharo o di gatelle jaanong ke re betso mo godimo ga go le leboga gore le be le tla le raletse seramea ka go letsididiana le tla pitsong e leng gore e re ama rotlhe gonne e ama ntlha nngwe ya botshelo e bonleso gore re tshwarane ka mabogo ha re phirimeletswe Motswana a re fifing go tshwaranwa ka dikobo mme ke re betso re na le sebaka se selele re ntse re simolotse tiro ye motho wa ntlha gore a bone yone thuso ke sompe ka go khudiring ka kwa hela ga go simolola la ntla mme go simolotswa e le gore komiti e teng e ne e se tle go rola kgang ya re batla go rola kgang ba fitlhela tsatsi la teng ke na le Kgosi Masie mme Kgosi a bua gore tota re le boeteledipele ne ke sa eletse le ka etella pele tiro ye ne ke eleditse gore gongwe etelelwe ke yone komiti le ba bangwe jaanong gore e tle re ga go na le mathata gonne ko le ka kgona go ikuela teng ke sone se nne sa nthaura sa mpofa maoto gore e neng ke tega ke yo mme ke le teng mme ya re ke bona gore jaanong tota letsema le re botswe gongwe re le botsamaisi re le leadership ya kgaolo e ya taung ga gona gore re ka re boela ko morago kana ra re tlogela komiti e dira e le nosi ka ema ka dinao le maloba ga khosana rona ka go ga mareta ka kwa biditse Phuthego ke tlhalosegela ka botlalo kganye ya matshediso a taung ke a itse mo gare ga rona mo go na le bangwe ba ba reng nna re batla re le ba ga marete fela ba bangwe ba re nna re batla re le ba khudirihela ke ntse ke le moeteledipele ke bara ke re mala a gamelwa mo sesaneng jaaka ga e le taung e re o ka mejana re le le Kgosi Masie le bo monnawe ga go molato gore re goage sepane re le mmogo mme lona ba ga mareta ga e le gore le batla gore le dire sengwe ga gona gope gape o ka le kgannang re bua jaana khudiri yone e le mo tseleng e setse ntse e monetse marulana pele ba bile bana le tante ba bile bana le ditilo tsa ba dintshang mme la bona gore go tswella ga bona ga go a kganna mma rona e bong taung ke sone se e leng gore e na re ga ba bangwe ba ntse ke re ke bua le bona ba ntha ba re nna re batla ga rona le kwa re ka re nya mme a re itseng gore mala ga mela mo setsane re tsane hela ka tlase ga sone se khukuse re tsane hela ka tlase ga sone se khukuse ke gone re tla kgona jaanong ke re ke leboga rana wa ka gore ene ebile na re tsatsi la ga Kgosi a bua a re leadership re bele go morago tota ene nna a seo ne di kganyala tse nna ntse a dutlwa ka nna mme ke leboga gore o a re goga o re gogile mo e gorang gore le nna le ga e le gone jaanong ko dintshong ga e le gore ke tlabe e le lesole ke kwa dilong mo go lone ka gore kana dintsho betso ga se gore go a patalesega gore
o le mokhanselara o kwalo batho ba kwala go ya ka tsamaiso ka go rateng ga bone mme ke bua gore jaanong renawa ke a bona gore tota le nna ke wele le mo dintshong ke se ka e tshaba kgannye tota ne ke sa e tshabi ne ke thaka re ke tlotla lone lefoko la ga kgosi Masie jaaka ga kganye ne be go a ba re nya mme lona leadership na male emetse ga thoko jaanong betso moruti o phaketse a re simolletse ka kganye monate a re go monate jang fa bana ba motho ba agile mmogo ba utlwana ga nne re sa utlwane re ka be re se ofa re fa ka gonne ra utlwana mme ke re a re tlotle lefoko leo ba gaetsho re itse gore re tshwantse gore re itse gore se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata le bana kgosi jaaka ga o bua gore ba ba simolotseng e ne e le ka tlhotlheletso wa moao boitshepo e le modimo ba Roma mme re itse gore re kopane ka one mautlwelo botlhoko a modimo ke yona re kopantseng jaanong ke re ba gaetsho ke tswalela ke ntse ke tlhatlhaganyetsa mo modimo ga kgosi gore a re tsweleleng re kope thata ya modimo gore o re tshegetse re se ka ra fokwa ke sepe re itshegetse hela ka re bona e le gore le tsema le re botswa mo Botswana gala re bolwa hela mo Taung ke ne ke le ko lesong la monna wa gankgonne sa terta se re tswa mo go sone ko Taung ko mogobane bo ra Chibidika mme mokhanselara o mongwe a tla mpolelela gore mma re itsetse petse mo mogobane bona ebile ba rile ngwana mongwe le mongwe hela o over 21 go a ko godimo ba bua madi a bone e le bo 17,000 ga ba isa go ba ba phirimeletswe ba rile ngwana mongwe le mongwe hela over 21 wa ntsha jaanong re filwe re le komiti gore re go nna hatse re a tlhatlhe e kwa re ba dikgantse ga pele ga lona la ka nya mafoko a di buitse di sa tswang go bua tsa gore ba gaetsho a re utlwaneng ra mogallaneng kgang re ska ra etsaela kwa lekwa le one ya baagedi le bona ba hirise ke go bone randaniso ga eme ka dinao ra go nna hatse mme ke tsa gore jaaka ga kgosi a ntse a buile a ntse a na bua le rona le ga re le ko ntlong kwa o rile le rona re na le bana ko Zimbabwe le ga e le gone go nyala nna o ke hano ke tla re ke nyetse ko Zimbabwe ebile ke nyaletswe koo jaanong o ne a tlhalosa gone gore re se ka ra itebala gore kana bathong re mmogo mme kgang e nngwe e nka ya tlhankana ka feta ka yone ke gone gore re se ka ra lebala se re ne re le gore re ntse re sengwe pele mo tsatsing la gompieno ko batsadi go tlhalositse gore ke ratile kgang ya honorable wa ga bua gore tota matshediso ke selo se e leng gore re sale re tswa re ntse re se itse mo Botswana mme ya neng ke tera itebatsa o tlhalosela gore a re boeleng kwa matshedisong ke gore Thantabe o ke motshotse nna e se ka nna gore nako hela be le gore nna ke o ke reng ga kena madi ba gaetsho ke ratile kganyene e buiwa ke re motlaleng gape ko morago kwa re ba gaetsho ga re fellefa dilo di dintsi la ka lwena go se bua ga re ikgobokanya hela o rra gore mongwe le mongwe a ntshe 10 kg ya rice mongwe le mongwe a ntshe 12.5 ya palishi o mongwe a reke seshabo o mongwe a tlhabe kgomo hela e tlhabela balwetse ba rona ba ko sepatala bale kana re ntsha ile madi go batla ene yo ya manghapele ga rona a bua gore jaanong a re beng 50 pulala go tloga tsatsi la gompieko re be ra go bona gore ko sepatala dikobo di teng le dijo di teng re ka se ke re palelo ba gaetsho le rona ko di lefoko la mele ke batlang go gatelela gape ka lone kere ko di khotlaneng tsa rona a re se gakollaneng hela ha ke phirimeletse ke go pa gore ha re tswa hape re go le ba baagisane ba rona gongwe baagisani bana ba feta palo mme rumu e wai ra re ba emela hela gore ba didimale e be le gone re ntshang madi re ka ikopanya re le 10 ra ntsha dikgetsi tse 10 ga ithaupiwa bangwe ba go oketsa ba ga rumu batsadi ko re ga temano a botshelo a mantsi go gape go temetlhala ya kuma e mentsi e tlhoka rona baladi yaanong gona go raya gore ya ka ga no bua le wena ke go tlatsa nna ka mongame motlaleng ke ne ke ntse le nna ke ya ka ntse mme nna ke sa ntse ke simolotse
a ka ke ne ka e bua ha ke le mo khotleng ka ke tshabelo ke gone go nna go tiki bua di-vote of thanks ba sa lebaleng ba ne ba nkutlwa mara ba ga ke ba rakere le ha ile one metsi re tshware ke lenyora ga khamiwa mme go na le dijojo hela tsa bo 1000 tsa bo 1.5 ga go ema go godimo jaanong ke satse ke simolotsa le bangwe ba gaetsho ba ne ba re ke sena go bua mo khotleng ba tla go nna ba ntha ba re nna mma re ikopantse re batla go dira motshelo wa dijojo ke dumela gore mo ngwageng tse pedi mosepele re tla be re o gabotse wa gore mongwe le mongwe re pila ga ena a kgona go bona gore o na le ga a tla apeelang teng ke ratile kganyereng ga re na taolo ya gore re le komiti ebile ke yone tota e ntiisitse re ranako kgang e nne o e bua gore ga re na taolo ya gore go isiwa bokae kwa gamang kgang yone ena ga re ka tsamaya re e tshotse ya gore itsa gore e ska re ga e le gore nna kwa go nna go tsisitswe madi a manyenyane ke be ke ka leba komiti kana ka e tshwaphoso ya neng ke te ke yone ke rona rotlhe tiro e ke a rona rotlhe a re tlhakanneng ba ga malete ke lebogile ka one a kano ke re tswelele hela jaaka ga re ntse modimo o tla re manokeng o tla re fa thata mme ke le file gape le yone assignment one ya gore ga re ka ke ra le ba matshediso hela ke ba re go le bana le baagisani ba rona nna o ke hano ba khotla go dirile ga marete nne le maina ao a batho ba e leng gore wa bona gore mabuipelo go a sesitse madi a gagwe a tlhaela mme sememmenyane ene ba gaetsho re ka go mo mammanyetsa rumu kana rumu tse pedi a kgona go robala sentle le bana gone ya re ga re tsisa matshediso ra be re ka kgona go bona gore re a tlisetsa ga go ntseng jang re se ka ra batla go tla go thusana hela ga tsatsi le phirimile ke ikobile beng bane pele re tswalela botsadi go na le pampirentse e tsamaya maina a rona ba re fano okay ke eletsa e re ke tla e kopa ne ke re garele mme ke ena le tshesegonyana le nna ke latlhele sa bofelo pele re kopa thapelo mo re segwabe ke senyegile thata ka kgang e go se antseng ya e bua ya go sepatala se ra nna se ra wena se ra mongwe le mongwe yaanong ga ke itse mme ga ke bua ke utlwa go se a bua ka ticket kana gongwe ticket bua ka botsa bo 150 tsa bo bokae ke re hei nna ke utlwa ke tshesega gore hei ke ka re ke be re simolola one ma 20 pula ka gona ana modimo santse gore tlhokometse go sireleditse go ka nnang ga re ka ithaopa betso ma 20 pula a helana ra tswa ile mogopolo ile rona re sa pateletse ope gore re le ba motswa a taung re latlhanyana ma 20 pula re dumalana go tswa mo go nna ile kopo hela ile maupele botlhoko sepatala se re raro se sanna le torongo mme ala sepatala go no posa ratang betso jaanong go ka nna yang botsadi re kopa re buisana ka mogopolo le mongwe hela re tsomo ga dithekete gongwe tse di turang ke bua ka ene 20 pula hela go ka nna botsadi mo le ngwa ithaope ga go tlala go sepatala ga gona kobo ga gona eng ke mo akanya ke a le tlogela re tla e bua go grupong gore kgang ke yo betso ga rena sepela gona ana ga ra fitlhelwa modimo santse re tlhokometse ra mo leboga a ra akanyeng 20 pula wa sepatala betso a ka le kalo nya me batho be tsoro we ditse ke tla kopa ra se go be gore a re tswalele ka thapelo ga ke utlwile ya kgala mo go ena a sepatela ne ke emela gore batsadi a re retsaneng ne ke emela gore re utlwule nne re se ka ra e ya kgellaga re ka tloga ra tlholaga go motshegare jaanong gape se sengwe nne ke re kana golo mo go laetang mo gongwe re irile phoso ga ra tlhalosa mme golo mo go laetang mo ke golo mo go re romelang mo maranyaneng mo lefaufaung re dirile jalo gore bana ba rona ba ba ko mahatsheng a mangwe le ba ba ko tirong ba kgone go utlwa ba kgone go bona gore phuthego e tsamaile jang mme go dirwa ke bana ba rona re tla bona gore nna le ona rago le re ba tswa jang ga re tswaga ka gore go dirisa maranyane moruti sebaka ke sa gago Wena Modimo,
tlame lefoko la bofelo ke nopola mafoko a kwadilweng ke mokwaledi yo neng a kwala mafoko a ga Kriste a na buiwa ka Kriste ka sebele Mateo 7:15 a re lo itiseng mo baprofiting ba ba tang ko go lona ba apere dikobo tsa dinku ka ha teng e le diphiri tse di kgagolang go ne go kwala mokwaledi wa ga Kriste Mateo mme go bua Kriste ka sebele ke bua gore a re itiseng ka tokololo e nyenyane mo go rona e fetang ditokololo tsotlhe be loleme le le kgaogantseng bana ba batho le lo thubileng metsi le le kgaogantseng magosi a re itiseng ka lone loleme le ke loleme ke tokololo e nyenyane mme dira dilo tse dikgolo tse di sa siamang a re rapeleng morena Jesu Kriste ra go lebogela tlamelo yo re tlametseng gompieno mme re kopa tshegofatso ya modimo rara le modimo morwa mothati yotlhe gore e re tlamele e re sireletse go tloga fa le go ya bosakutleng ka Kriste morena wa rona amen a re phatlaleng ka pula ba Thank you.